te peni pese mai fea a ia malama o lei ano foi le moana o lei a fai anga taua sai le tai papa o le tua masanga o lei a lava o le ngata I fale e taele lava I le taifana e tautai ai lava sauma e afe o lei a lava o le ngata I fale e taele lava I le taifana e tautai ai lava sauma e afe
tuai oe e le mawhai o na ngalo o fōinga la lele malo manongi sasala ua tosina aia une hani sei tali mai ua saule vai vai ua le manongi sa ungea e ai ta fia vai atu fai mato mangalo vai vai
Isi o whaafianga sui whiwhiloi le rewa hangola o le reola stofia so lua o le rewa sino katopa lua a whelua lima e tala tuaile tātou bāwhtanga. Le rewa i hangola o li wha malu manu le wha ta whiti o ngā ruenga tūtema whaiva lo whilima. O li si o whantunga pe o le safa whungati e le tātou. Tano o mai fiu semole tu funga e ma mele nau lino fa pefo i le fionga ia pese tāpuni le rewa i hangola o li wha talo whantuai ele mai mo ma le fa funga anga le tātou. Tano e va maluan tu le vtelenga ia titia pe ori ele tau mawhtanga mai le tāona le lasi e me fo stimulate mawantu o le tātou mawhtai le rewa hangola so si ulia e le tulai fa i le fiafiana. Nei, le mawhiona la loa le tātou polokalame e awana wha ta lofa ia wauna pa ia le tua o lo o tau suina li puvai o le ona i lea wha ta whai taulanga ma lea wha ta whai taulanga talo siolo mau pele malo siolo tino sili ai la le nganga wale tua malona firgano ia antono na fu o tapere pena e lana up fola mo le fai ngo le riva yaso ia o le yaso mo mone po na yaso mo mone yo le masina o ke topa lua afelo lima e langa te leo pa anga masani le tatu wala leo ta mama tina ma tua e o e ma futa mai la vale tai Aoauli yafi po va veao ia ile tautua fa wa le radio sa mo fa tala fa tia tautou tala si ole dai man me uma ilona lofa malona anga le lei e la gantu lea i ole malo siluru tala si ole dai mo se avroa e te komai fo ile fane de yaso yolo toe ole tuanga ole onga ale fa nau lona kwatelo tolu le wala malama fa iu ia fe fo wala indio waso manolo ia te le lopo la no fa no ina fa ya te le fa te fa ole fa na ba wa me aungi keringia wa ka pu wa le sida me e mali e fo i ele vai ta wa covid e tu sai fa no itanga te fa me ola ma e fa no yo fa me ola alu e ma fa ma ya e umani e ola e pu me anata ola ta fa o mai fiana ba ta fanga ola e askurimi mai fiel pitonu e lea se ka bale minista foi le lo soi fu malo lo ina ni sila ile vai tau le covid le ne vai mai ua sata putapo nto e sopo antu le stangata mai le spitonu anga i le spitonu ia e mai funga raka o la e failanga la unga pusa la unga lava la ula komoenga mo mai lo na inga mai le spitonu anga i le spitonu alangala lenga sa foi mai luma ia tatu uma in New Zealand awa lava ni to ferwa isis ya na uma foi lelena soli ai ko foi li sanga me for mai sa lava ne ferwa ia tu le sipito no na o le tau apito no e te ferwa yo luka malo ferwa i me lunga bonga malanga wilo viva o le winga la utana ia tu sala utala fai mai luma mala nga yo inga fai pongsa bo tua ai le fa pe le so la kala fai mai luma ai sa me nga fai mai kua e wa helwa aso ai sa wa so ia po le ale be pongsa i fa mal mala mai na ile tua e ai ma lo le sai ma lo le fa ma lo si le tala fa no lo tu fai to lunga i e fa pe mai le ulu tala pe tu sala afo le lua ile va vea ona leila sa fa pele ona awai e tuai ia ila tau ngā lue mo meo ngā lue ngā lavia e le pitonu o le o Parkland Speech i nai Mervale Drive o le fa pema ia le fa amatalanga to lua tangata na whaiona a wina tu le whanamai ona oni manu anga i le tulanga o le mua i o se fale ai to lua fu ila tangata e le o mauti noa po o fere mea o iai ile maile vaveao na leila se yo o maile riva ngo le Aoauli wa mele fam talanga ila tu yana tu no antu ina ile fale e tu no watu ua makwa musa sai le fale ya mai o se fam talanga na maile vaenga le Fire and Emergency New Zealand ta ua se tasio tamali yo le tro malo le malo detective inspector to filau fa manuia va e lua ya ole tau sa ilia ai tangata nei to lua ya mai sa tau mawhai fui lele ia le la tau tanga luenga lea leo e tau sa ili pe ole hale me sa tupu ai i le whalele walai o na mu
O le tangata lona tolu, o le sa whapele o na tunga fitia lava, I le no whanga sa tupu mai I le mū le vave awa na le la. E lima whatawa le fui mū, ia tasi le mole mea ta o le command unit, sa whapele o na awai atia I le tai awa na le la. O le whale na mū, o le whale whonga whale lua. Ia talo sia wa maua I la ua to lua ia na tausa ilia. Ia malele mauti na hopo ngā whiana ia I po le mesa I tutonu a le whale, ia po le melea sa mawhai ona sola ise I le teimile sa tupu mai I le mū I nai Bucklands kari e se koe whai kaua kore mea whea Bucklands Beach ia I nai Mervale Drive le tupu mai e le whaala lawe mtau tia le wawe awa na le la o stasina vaenga se o le me fui lele ia tātou o le sia le vaenga te wana tātou manga whangawha iai misi ala le tātou wanga I tu fui lele o I le malai wa lele a wai iai me mwhaina tupu ai ua fia ni whemalanga I ngā wa lele ua maua I le me lea o le mole me o le maa fo I lele whawhanga maa le mwhai o le whaonga ina I mea ia o telefoni fi avea I mo me o tablets I le laptop so stoi ngā maalawa e mawhai ona toi whawhanga I le tise o le tūla whono I te maranga atu I o le mrewa alele e makua sa tapu tapu ona tuu I lano lau ato pau le pito I lano le ave I lano fu I le kago o le mafua anga le na whaasa le anga a mūlano ina e tuwai o na maua po ngā whea kōngua le kāko lai mū. Ai an tupu mai se pē whea I lunga le pito I lunga le mele te nofo I lunga le waalele. E whaingo fia na whai I le whaanta tau. Ia o le mea nā, a whaapea nei la whaata I tainga. A whai o leo la anu le malanga le tau ainga I Samoa. Se teimi la tamai. Toa lima le tau au malanga. A nei tau whai tuu mai lalo I nā mo meo tablets ma laptop. Ia pe iei fo inisi o loa. E mawhaiona whawhanga le maa a lai tuku I lalo ina. Te tonu mai e makua kuwaia ia marako whainga malanga. Lenga voi a vantu I o le kako. E toi tau fia u mātou ato. E mawhai I lano le tula whono. E le kako le e New Zealand po o I lava. O na te tala lau ato. Ai ave I whafole o loa le na. Ioe. E lua ala me iei. O le tau nua to lau ato pa u Samoa. Ia ua le hila o loa nana e mana o e ave. Ia matulanga voide. Ia wa I le ilona po whiwa o kiela o loa le sai I tono lau ato. Ai o le whungtuanga nai tu atu I o tafa. I le nei whaengo le Aoauli. Ia ma le sifo I tūlanga. Ua tō tele tangata. Ua momoe ai le po. O le whawhanga ala tu telefoni. O me ia o tablet ma le tele o nisi o loa. Ia o lai moe ala ua mu. Ioi. O le mena I avanto I whautuanga. Ai te le I tō whae le pō, whawhanga lau telefoni ia malosi, se I e se le wai. A wai te le loa lau, o lai te tō wha, a la wakana li I wholau telefoni. Ia maka kou I e fia mo moe fwoi le lea, lai o la le visi e mo moe. O hao makua ia o le ofo. O makua I pasia ma le ofo. I le nā mea o le ola o le kere fongi le pō akoa. A lai moe oe moe I a la sela. O le ale lua me maua I ngāne mea ngā o le moe mai o le si ala e ola le mole mea o le mōri. E o ke whako e voi le I sao moe. Le ma whaina maua sao mano o long. E o le ola kua lau oe kere fongi I le pongi sa. Ola le kere fongi a la sela I o. E a ngā ke rua mo moe. Mana malama kere yaile sia wari yeu ke ai e koi. Ioi. Mana malama tele yaia le sia wari yeu ke ai e koi lungai. Ya e karusia. Karusia la va vesti me tu. Wala mena te fatu. Ola te moi. La fo moi ia ia si ma fine. O ngai ona na kere fu. Ke lei no la pe fa fe. Ya ona maua se lua malo longa ma le fire mu I lea po ma lea po pa wanga le mebi ko siringa le hanga ke wa mu e ma o ke fongi wanga fa fanga va solo ato ya ona tupu I leo se pe fia po se fa na vela ya o le wan to is fru iva minuto na tale o link to like just
whanau Nei tio le toia ina pepo Patita oto Ilona losa tausini o Amanu malo Ile toa lona loto Ole toa mangosi E pule alona loto Ole toa lea Daia ia le holo Le semio alona loto Ua matua le foanga Samoa ua na o e lava I lalola mi tele o whanga tama Tua whale le papa, uma whale le moana E uina e mativa, ai tau ma whai lava O pole taturu o si mea mangu mangu e maua while mu Tauina ia hui masao le whabo e moe mala sili au tu Au alo ala whaiva i whanga tama Tauina ia manu ia u maula asana Maula umalava Aua teu ia mateu A ia whai a mawhai O mamana Aua e te whawai vai A ia mana Samoa Lau tapua inga Peo talo lua tūna mawhatai lo la lo whaiva O se whaiva tapua ia Le mea moni e e manu ia Tauina ia e mana toa loa tunu Pele male tapua inga Ia polo tino a e mala malama o mata O mamana
lui tau mō le aso. Ia vaai ia Yesu. Turn your eyes upon Jesus. Mātaio, mata upo e sfulu mo le whā, a olona foi upo e toru sfulu. Ua vaai o ia i le matangi, ua te tele. Ona fefe ai lea o ia. Ona afua ai lea. Ona ngoto ifo. Ua alanga mai. Lea li ie. Faaola mai. Ia vaai ia Yesu. Turn your eyes upon the Lord. O se tala lau i loa le nei a mātai o. Ina ua awha ina le vaa. Sa malanga ai le au so o Yesu i lunga o le vai. Ua sila fia Yesu le mea ua tupu. Ona savali ai lea o Yesu i lunga o le vai. E faaola ma faa mafanafana. I lona au so. Ai fai mai Peteru ina ua vaai atu o savali mai Yesu i lunga o le vai. Yesu, o te fia savali atu ia te oe. Ua savali Peteru i lunga o le vai ia Yesu. A o si toe au tilo a Peteru i le matangi. Na a matangoto i foai. I le vai. Ua a apatu Yesu. Ma faatu ia Peteru. Samoa. Ua te to a tele o tātou tangata i nei aso. Ua ngō ngoto ifo i le tele o vai. Ngoto ifo i le tino o le mafaufau ma le anganga. Ngoto ifo i whaanoanoanga. Ngoto ifo i miti ua le taunuu. Ngoto ifo i le popole ma le atu vale. Samoa e mana o Yesu. A o ina luta le tai. O a tātou fōlaunga. E mana o Yesu. Tātou te vaai atu i ona a Aoalofa. Ai a i le nei aso. Pe a fai ua mafatia. Pe a fai ua tīngaina. Pe a fai ua e ngoto ifo. I le tino, mafaufau, maleanganga. Ai a pe a sei eva ai tasi ia i a Aoalofa o Yesu. Ai so ia te toe au tilo i le matangi. E te ngoto ifo ai. I le leanga. Male whaanoa noa. Va ai a Yesu. O le mea lena e tau o le whaatuatua. Tātou te tālo. Lea tū ai. A oa o mai i mātou. A o ina te tele matangi. O a mātou fōlaunga. Ia mātou au tilo atu. I ou a Aoalofa. Tātou ia malau o fio i au mga aluenga o lene iaso. E manu ia ai mea uma. Loulav swafa Yesu ua mātou te tālo atua i nei. Amen.
Fofogamua down tala lima ta le vang o le Aoauli o le so tofi le ya so lua le lima sino topa lua fe lo lima tulunga toile programe o le lui tahu mo le so mo le tulenga fa taile sunga ia Reverend Edgy Shona ngafa mo le sao le tatu programe ile dei fo ia Aoauli la tobo sesiona fa poponga timi basani ile so a trail. Toi tolu mala fa midu tun tala link to la tasi tala tasi fa funga e se o tonga tatu tala I vai funu la ngana peri tani ma tala longa e pe ona mas yai tala vanto ya testiva ya malela mo Raiders I le ya Aoauli e la ngate leo pida in Likoi Western Park Village Swanson Road I Ranui Junior Fofogamua lo fanga la sfanau le tina pele antoi le solo na lima vanu tu sanga o lo mafuta mai le le fioanga fale si Junior la pa wala mele va tele mele lo matua ia o la wa card foilene e la fo toila na melof wala va ia va toio mo nga lofa tala va toia le au Mikael le ota va be fo ia rona sila tofi lau sipaya ma Lucia pesa minofilia le mafuta mele ni va en all tanto programe le radio Samoa tasi lima I tolu amo celebra oli sa pasuile au ngai au mai le masala mole fa chali mai e po a e na te unga fai fa avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le mosi se la va o e o ti se le na o le sa sui le o mai le na sala so ya no foi le mosi se la va o e o ti se le na o le sa sui le o mai le na sala so say tafa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo ato nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio Samoa o moni o si va le malama so o nu u tu ma la fanga I won't make to say face so far me talanga pe why fear si fo ila va o le cha foi le osi se la va o ti se le na o sa sui le au mai le na sala so ya foi le osi se la va o ti se le na o sa sui le au mai le na sala na 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 so say tafa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo ato nei mo si va rock and roll ai wona lo ya o le papio Samoa e moni o si va le malama o solo inu ui tu malala fanga I want my lo tu say fai so fa me talanga pe vai fia si va foi lava o le cha foi le osi se la va o ti se le na o le sa sui le au mai le na sala so foi le osi se la va o ti se le na o le sa sui le au mai le na sala
In this update, our Foreign Affairs Ministry says New Zealanders' safety is paramount after Israel's intercepted a flotilla bound for Gaza. Activists claim those detained include 3 Kiwis, although MFAT will not comment on individual cases. The ministry says it's communicated an expectation to Israel several times that Kiwis will be treated in a manner consistent with international law. Greens co-leader Marama Davidson says they're calling for the safety of all the activists in the convoy. We also want the aid to get through to Gaza. The people, innocent civilians, require the international community to step up. Prison staff say they're in a crisis with assaults hitting the highest rates on record. In the last financial year, corrections recorded more than 1,500 prisoner-on-prisoner assaults and more than 1,000 prisoner-on-staff assaults. The Corrections Association says the prison population has become increasingly complex. President Floyd du Plessis says they need more staff. We're running a model at the moment where we're constantly short-staffed. We're constantly running restricted regimes where prisons are locked down for hours on end. That drives tension. A Christchurch detective who had a sexual relationship with a rape complainant is now being investigated for allegedly accessing her case file. Luke Fofogamua met then 22-year-old Alex McPhail while investigating her complaint 2 years ago. Jamie Cunningham has more. McPhail says their relationship turned sexual and claims he sent her images of the policing code of conduct, confirming their contact was a breach. She says the IPCA has since launched a new probe, alleging Fofogamua viewed her file and interview after being removed from the case. McPhail says it made her feel sick and vulnerable to emotional manipulation. A boil water notice for those on town supply in Marlborough's Havelock since July 16 has been lifted. A temporary UV treatment plant has been built. And that's news. In sport, a controversial late penalty to Englishman Eric Dyer has earned hosts Monaco a 2-2 Champions League football draw with Manchester City. Dyer copped a high boot to the nose while attempting to head home a free kick. He says City captain Bernardo Silva wasn't happy. I heard Bernardo saying that I was diving. No, there was definitely contact with my face, but yeah, I think it depends a bit on where the height of my head is and what the referee deems that is. But there was definitely contact, and we're happy to get the point and the goal at the end. Arsenal has beaten Olympiacos 2-0 and defending champions Paris Saint-Germain scored late to put Barcelona 2-1. And former All Black Ma'anonu has extended his record as the oldest player to score a try in the French top 14 rugby competition. He's 43 years and 131 days old. Malo soy fua, ol si Fofogamua Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa.
fe ai lava o e fuia ua fa'alata i le sipula vea olo o i le fa'ato'aga o le lupe lalelei o le mo e taufelei o le momo ua lele ma ua fa'apepepepe le masatele le tavae ua pa'e ua lele atu i sasae ma ona fulu o tomuli e umi umu pa'auli ole pe alele i le po sawi ole pe alele i le po ole lulu mata o mo e tamo e tere vape e nga oi mai moa i fafo ole lupe lalelei ole mo e taufelei ole momo ua lele ma ua fa'apepepepe le masatele le tavae ua pa'e ua lele atu i sasae ma ona fulu o tomuli e umi umu pa'auli ole lupe lalelei ole mo e taufelei ole momo ua lele ma ua fa'apepepepe le masatele le tavae ua pa'e ua lele atu i sasae ma ona fulu o tomuli e umi umu pa'auli I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely blue. Look what you done, my baby. Look what you done, my baby. Look what you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely Look what you done, my baby. Look what you done, my baby. Look what you've done to my heart. We made a date, you said maybe, then you walked away with another baby. Now look what you've done to my heart. I've got some lonely, 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 lonely blues. Lonely, 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 lonely blues. I've got some lonely, 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 lonely blues. The Fianga mai a waino le ringaingo le Aoauli, tama o le whaiwhai aso le ngantui lea o le whantunga mai a pese tā puni o le puni ala waa e pe o le teito lua tuai. Ia oe ma le tui tuli watu iau ngā wenga tutu ma whaiwalo fili maole. So, talavantu ia pea lau pua le ma tome le rei a Aoauli, e ma le fianga le saoli ia tuala fōua ta avili patea. Ia ma le tuau whala au le utu e timu mai le rei a Aoauli ia. E le a fo ile ngole mea, o le mole mea o le wha silisila. O le wawai e tua au mai o ile ofisa o le loi e sili o le tātu uturu. E wha mana malama tili iai. Ia le tūlanga fo ile le pe o le iai. Ia le malelenga lea o le malo. Lea sa wha pea lea o na wha ilo mai. Ile nāwa yaso i pe o na tuana iantu. Ia o le tustusinga o le sa o le wha peritania. Ai se ia utama whai antu se tek. E wha Samoa o le wha marinonga foi lele o le tūlanga ua ta ua i le state of emergency tono le tātou tano.
Ia antonu e whaingo fio na mana malama, pe antatu toi fo I tua. E le paia inga lona se fulu mana fitu le sa iai. Mara tua le sa loma le whita wina le o le tala o le tupe. Pita iane, sa le mawhaiona pasi ia le tala o le tupe. Ma wha pēha I lo. O na whautuina e le fionga I le tamaitai pāle mia I le nā paia inga. Ia le ama manu o le malo. O le a wha ta ape le pāle mene o le tātu. Tanu. I lano ala o le tūla whonoa ia o le wasi le fia. E luas fuluma le 5% mai le pāketi le nā. O le na wha awau mai e ngā ruenga. Se ia maea matula I mai le whai ngā malo fau. Ia, o le tūla I mai le whai ngā malo fau. E le wha apea o loo iei masisi pāketi tu atu. E ta tau o na whai le tātou emergency budget. Ina ia wha wenga le malo. Wai, e le o toi pōmala e le tūlanga pe o na wha li ai. Ia wha ngau le mali o nisi o tangata whainga wenga o le malo. A mise lava I le soifua malo lo ina. Wha pia fōi ia le matanga wenga o leo leo. Nai te whaitau iai lea so ma le fo iaso I lunga o tusu singa I penga ta wha I langi. Ia, o le whaatadanga la I lalo le tūla whono. E ta tau o na saini mai ai lea mamalo le tātou malo. Lena tātou muli mawina malava. Le dawa iaso ua tuana iantu. Peita. E ieina I upu fo I o lena pi e tau wha lua whesasi ai. I le wha silsilanga lea na Samoa. O lea lawa toi wha manino mai ai. E le fionga I le loi sili. Ia le tūlanga pi o na sai ai le na malelenga. Mo le malama lau I tele ai. A le tātou tanu. Ia. O le wha apea mai le wha matalanga. Ua ia mawaina ia se tālo sanga. Ina ia wha manino wha upunga. O le proclamation of emergency. Ia po le wha lauroina lea o le tūlanga wha le tonu. E pe ona iai le tātou ta mau ainga I Samoa. Ia le sa wha pele ona wha maruina. Mai lea so tolu se fulu se tema. Lua afe lua lima. O le polo a inga sa wha ailoa mai ai, o Samoa o lewa iai nei I le tūlanga e tā ua o le state of emergency. Ia mai whapelea I le whapunga whaperitania by a lack of lawful authority to issue money from the Treasury Fund, which has arisen due to the failure to pass an appropriation bill for the current financial year. Ia pe o le lema whailea ona whaia se pili, e pāsi ai, e se tala wha ta tau o le tupe. Ia, o le tūlanga le nai pi, ona tau mawhaia le fionga I le tamaitai lo I sili. Le fionga I sua Helen Warwick, o ia leo le tamaitai lo I sili o le tātu malo I Sam, e tau wha manino mai le anturu. Ia, wha upunga pi o le iei lunga o le polo inga le na saini mai iei lea malo le tātu malo. Ia, I le tūlai mai iaila o whaalawelawe tutupu whaafuasei o le whaupunga. Whaalawelawe tutupu whaafuasei ma mawhatu. Ea, o le ngangana o lo iei tutonu waole, o le ngangana le, o le whamai o lai tonu o le tātou whaavai. Ea, ma mawhatu, o lono winga, o le iam sisi me mwhaina o na toi whai iei. O tūlanga la ia le tau mwhaile fionga I le tomita I lo I sili, e wha mala malama tiliman. Ia wa o lana ia le matafa ioi. O le wha winga ina o tūla whono tono o le tātou. Tano, e pio ni ia ia le vasenga o lo ia. O lo ngā lue I tutonu o le ofisa o le lo ia sili. Alo tātou ma lo. Ia, o mai ona whiloa I le peu tanga I foi le fionga le malo le ma lo maraka peneta. Ia masa ilo uma iai tūlanga uma e te tauai. O na a mai le wha tananga wha le tūla whono. E au mai ei loa se leni e wha au ngā I le mele tā ua o le state of emergency. Ia ma le emergency budget. O le tauna wha ngai o I le tātu malo le timinei. Pe ona sasa wa I tono le wha mtalanga lea. E aluantu lava I lea so tolu se fulu o le masino se tema. Se iau lia lea so lusu maleiva o le masina le neio o ke topa. Ia, e fia vai tau iei. O na wailunga o le penga te wha I langi lea tūlanga. A wā lava le manino iei o le wha fonga. Ia male, whaatau fo I o si o tātou o tunu. E ila male simita upu e se mai iei. O le wha ua, io e wāngi ngai lunga o penga te wha I langi la so. O se manantu le pe ona tu ina mai lea e le
So sa ye tolo ia Samoa e whaatatau. I le tūlanga fo i e pi o na iai. Ia le avea i o le fionga le li pāle mia. Mami stau nisi o matanga alwenga i tono le tātou. Tano. O na wai lunga o penga ta wha ilangi le tusi mai le sosialo ia. Ia o le nā fo i ua tali mai ia le ofisa sili. O le tātou matanga alwenga leo wha msinonga. Ua wha alia fo i ini whirangalo o nisi. O li i matamai tai lo ia. A o le tele fo ila. O whirangalo. O tātou lo ia i le i wha wina ia ua iai. I lunga o penga ta wha ilangi. O nisi nang vaenga. Ai se i manino le mantole vai. Ia pe a tātou tala no atu. I le fionga ia lilo mai yava maina vai le sui le radio Samoa. Se teimi o mua mua. O te mana tuaina si o u ainga i le amatanga saiai i le matitiva si o u tamamala na matawhangota ma si o u tina i le umukuka ma si o matou fale o saiai e tau patu lo na fola ae atu la ua onga o whaatali le whaiva ma utau fui paelo ma la ua mo o te savali le nu atoa e whaataua o whangusia se tupe mola o pili a o ngā ma mea whai asi o ainga e le alo le mativa le le tango le masi o ainga te le ifia ai pe o te whalolona o sa oloto i le faleo o na mativa i le tino ai sa mau o alama ya ke riso whawhitai i le luanga luenga le asalo wha o mato ai le ua mato tua Faita ito alua a esusu e lava le whamalama Mato e te paitua I le whainga ta ole o laka Na tau asa vai e nai matua E le kalulua ngāru rekna Wamanui ai matau le le tango le mausi a uai a te le ifia ai pe o te whalolona o la sa o loto i le whaleo o na mativa i le tino a e sa mau o alama ya ke riso whawhitai i le luanga luenga le asalo wha o mato uai faleo na mativa i le tino ai sama o la maya yeri so faxitai i le luanga luenga le asalo fa afita mato ai le mativa le tango le mausi a uai au te le ifia ai pe o te whalolona o la sa o loto i le whaleo o na mativa i le tino ai sa mau o la maya ke riso whawhitai
ile luanga luenga le salufa umato ai 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 Incorporated societies come in many shapes, sports, hobbies or cultural groups to name just a few. A major law change means all societies must re-register under the Incorporated Societies Act 2022 by April 5th, 2026. Is your incorporated society ready for the future? If you don't re-register, your society will lose its legal status and its assets. Don't wait. Act now. Visit societies.govt.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is full river, mo I lato is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald.
a manrewa e taftafane o le falitusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na tapena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a Tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava le tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afal se fulu lua o le a whai ai le launga atongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matuai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauvanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tō mātua, whapea au auna e tua, ai ora mātou e whanau soifua. Resitala nei loa i le aonga o le International Travel College, e mawai lau Aviation and Tourism Certificate, e amata ia Novema po le tausanga fau, e mawhaio nei aonga mai le fale. Asiasiane i le itc.co.nz, be vala au mai i le o val selau, valuana valu fitu fa fitu, e te resitala ai, a wā solomana i manuia. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alo lava le soifua manuia le tātou atunuu ia mai se lava ia te oe mo whai ona whaafonga ma mai moa le tātou polkalama le nei le ngate lunga le TV1 ia whapena fo i tātou leitio whaasalalau ina i tātou polkalame o le areto le ola malo le soifua manuia. O le salamo e se lau sifuru valu al whai upe lua sifuru wha whapel wha upunga o lo o iai o le aso le nei ua whaia e Iova ia tātou oli ma fia iai. A le upumo o le nei aso e whapea o le aso le nei o le mea alofa mai le tua. Today is a gift from God. O le mea alofa le aso le nei. Wa o melitu sipa ia o aso taitasi malava e foa ia tue le tua ia te oe. O le mea alofa le mea le na. Le la fai mai le fai salamu. Awa o le aso le nei. O le aso nga faia e Iova. Wa ilo e ke le ifaia le aso le ngei. E le ai masau mea nga faia. O ia nga po, nga e moe na po, nga e moe vai. Ia e le ai masau mea nga faia. Ia a kongu nga olou ka angulu ma e wheliuli wa ilunga le moenga. E ke le i kango e saung iungi se aso e fai. E ke i lava ilo wala e li tae au le ngei. Woi, o le aso fau le aso le ngei. Ua faia fo ia le atua, le isi aso. E wha au popo i aso o lo wolanga. O le mea la lona lua. O le ngata o le aso le ngei, o le mea lofa wa mai e le tue te olai. Ai o le aso la, o le mea lofa e te tau, ona e tango e celebrate. Nuinga celebrate e ke oli ma wha manatuina le aso le nei. Tango e enjoy. Awe e ke fia ma e wha fetai i le tua. Awal mea fo ile o le mea lofa. Manku o le aso le ngei o le mea lofa. A wakwe se isi se mea alofa ia te oe. Pea ia wakula o mea alofa lea mo oe. O le angi o winga whaali pea wakwe se mea alofa. E isi ngā kaloko ingo ia wakwe se mea alofa. E ngā whemaya, I love. E le ma se akape fia whaali a. A le mea ke la ngonga inga o oe le ngā whaia le mea alofa. E fua ia ku se mea i sesi. Pe fua ia ku se ofu. Pe fua ingi se vai i sesi. E ke fia wa ai po le ase la ngona. Ke aku oi whawhetai. Whawhekai ai lau sunga ile. Ngai mea alofa, ke fia, pea vai o fia le tangata, i le mea alofa lea, ua e avaku iai.
ai ala pe ai vaku se mea lofa e fa u tangat e lo e fa penga u malo atua uanga foa i mai le aso foulinga ia te oe fai ma fa manuianga ia te oe e sila mai le atua ke ala e kaya ke le meo le fai o sau loku e ala e kaya e alu fale fai ngaluenga e laku e fa u au fai ngaluenga e fai mea pa o au fai ngaluenga e ala e foi kaya le fale le ai sau loku mo fai le fale ai le o nga fai le aso o le a ele fa fitai le tua o le aso ke kaunga oli pe fa fitai le tua le ola ma le malo si fou e fo o le mea lofa le aso nge e fo mai no winga so se me ke ai se aso a vakwele tua kangwe celebrate ke kangwe enjoy ma fia ma le mea muli o le aso nge o le mea lofa ia e tawina le aso le nei o se avanoa le lei ua e maua mai le atua. E ke kawinga le aso ngei o se avangoa ua vatu le atua e te whai ai se mele lei e vi I ai le atua ma e whai se mele lei se tangata inga ia fia le ngata maola le ngata ale me siringa kaua o se avangoa ua vatu le atua e ke fesoasoani ai e tau le whaolatanga e winga ia Yesu I se tangata o lo polonga lo no langa I mea o le o langa le nei. Awa o le aso le nei, o le mea lofa, o le avanoa wa watu le tua e ke whai ai se mea le lei le tua. Whaifitai le avanoa wa matu toiola I le nei aso. Sa matu momoe ma le whaanoa noa nisi. File mu ngisi ma ti ngā tino nisi. Ai wa matu toe maua le avanoa, matu te ola ai I le nei aso. Whaifitai Yesu I le mea lofa le ola. Amen.
now level bishil hallelujah worship team ile ding vai ngola wo li mala pese wo fai wo ina si ile fa vijay to lu wa tuai ya le polkala mena ole are to le ole pe ona fongantu ya matabreina lana ona le sunga ile fi au ya pasta la fa ile copa ole assembly of god ilanu sava mo se fa boponga ile timi masani la so anta el Tois fulu ono minuto na tale ole tulai lua tale lua au da tu tanto tala iva fanua. Fafonga mai tina matama ita itutoa mamalolosi ol Pasifika wala tau lavea ina lalang. Faftai moa o tau ngaluenga lelei uma wa faya mo ainga matangata lautele. Ae petai tu salava petutoa mamalolosi tina matama ita. Ela tau te mo mia lava na faya la tau siaki fafoma. A fai ua fast full lima Leonos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Fa atonu ne iloa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia ile kanesa o susu. Ile pressed, screen, Aotearoa. Bala awane ile numera. Oval selau, lua fitu o, lua o. Awa, o le faya o le siaki mafa ata o susu ile aso. E lavea inai o tou, moa taiau. O se tala fia nei mo ila tolo mana miele vai yesi, vai sa salapa bale vai tamalingi, mai le Samoa herbs, ua mawhai ne ona whaata watu le tātou ofisa, a le TR marketing ila mauto Samoa I mangele, e nao le lusful tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia I lanto weanga I mai le ofisa, e totongi mapiki a lanto vai, Morisi whaamtalanga whaosota iane, ia le olua tasi o lua o lima valum tasi fitu, Morisi whaamtalanga, e le tātou vai esi, vai sa salapa, ma le vai tamalingi. O
oh my, fata more and follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera 1 di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le tai au anga i le 5 i le afiafi, a songa fua i le asu tofi, ma le iwa le tai au anga i le tolo le afiafi, i le asu whareile. Telefoni o iwa, whātasi ono, 5 o ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o Oketopa. Radio Samoa. Taslima i watolu. Amo. Alea wera tu tātou tala ui for the way to line luai la o le reo la o tau maini si o tātou whaalinga ma whaasilanga pe o na basi iai fo i le tautua mala o danga ala Radio Samoa e longo pui e lo tau pa ia malo o tau mamalo. E pe la vona masiri ai e mo la vona wera tu le tātou whaasilanga o le tātou tusi o le whawhiri anto ai e mala tusi o le songa pe a whai o naile i maua sau lo minga i lo maonta po o lo lawa. Auringa lo sau lo minga o le tusi o le songa whaatasi i mase lo minga o le vau filifili e ma wai whaalupenga o Samoa i sifo tutuila mamadua. O nisi o tala tu o Samoa o la ngā upu o la matafa i o la matai le whainga o whaalawalawe e pe o whaai poiponga ma liu le o si o singo a inga ve sila whainga o Paolo o si whaaloalo whaalanginga o i ka le siema le tele o la ngangana o whaalolonga. E na o le fitu se fulu tāla le tau. Wana o le ofisa lava o le Radio Samoa e le tolu pā tolu o no Hobble Avenue Manukau. E maua tu wai sau lo minga. Morisi whaktalanga walau mai le lua o na lua tasi 5 i watolu, lua o na lua tasi 5 i watolu pētunga iane e le shop radiosamoa.co.nz, shop radiosamoa.co.nz e whai mai eisau o ka whawhitai. O le silsilanga mo i lato uma e tupunga mai a talataina nofo maui mai tua tuinga mala talataina i matawhanga ulu tongia le pata o lo alala i Samoa, Amerika Samoa, ma so se tafa o le kelope. O le awhia le tātou taladoanga lo na lua i le tuatusi o le Church Unlimited Cafe i le tolu pa 5 Teatro 2 Road i West Auckland i le asto na ia solusu maliva o November lua whelua 5 i le tulai se fululua i le Aoauli. Ma tau te wala aua tua i le awa ma le whaaloalo i pa ia ma le mamalu i o tautulanga whaalupe a whiwhio mai ma tala au mai o loule awe mai o le a le whaatali ai fuafuanga a le tātou ainga poto poto mo se whaasili whaasota iane e a tātulu mera nei i New Zealand o le olua fitu whalua o tasi 5 luaono o lua fitu whalua o tasi 5 luaono a whai o le o lo e alala i Australia o na vala wane leo le o wha tolu lua valuiva iwa lua iwa fitu o wha tolu lua valuiva iwa lua iwa fitu wha tailo senia e le tātou wha silsilanga le dai talataina valusia talataina le ala i salanoa William Palmer tu inga malava alotu talataina mai fopo ono sai Palmer. O la tama i le aso whaapitoa mo le whanau wa matawhoi o le tapena matua ma pese. Tamaiti pu e mai se video lau tau loto malau pese o le loto a tamaiti lafo mai le Radio Samoa.co.nz/White Sunday. O le video teleana reactions i lunga o le TikTok o le amaua se whaai longa. Wa lava le tau loto ma le pese a wale o vātu ma le tolo minute le umi tāpunia videos i le aso iwa o katopa ya e tāpunia pālota i lona so se fulu i le se fulu i le tahau o na awhele o le se fulu lua i le Aoauli whaia ia le tātou launga tongi. Morisi whaamtalanga wha so te iane ia le tātou ofisa i le lua o na lua tasi 5 i watolu lua o na lua tasi 5 i watolu ia le rumeranai te maua i le au whinga luenga a le Radio Samoa. Silsilanga o le whailoa inga a suli o le suafa maungatai i vai e sa whata. Mapuani ia i au maunta ta puai malawa whita lai sa moa o le au mamala
i le amata mai le fale pongi sa o le tui manua se ia pa ia muli whanua o le ala taua na i te ai malo. Mapu foi i whiaonga man tanu ngā mutia le suo au whainga luenga pa ia le atua e le nofo Fantaloa o le tala le lei i so se whaanta amilo o Samoa atoa. Ma tau te whaantulou atuai tulou na lava le pa ia o au whaasausanga Samoa ai o le a fau nei le tofu o alo le la e pe o le fitalenga i le mautana tulu i tau ma whaapito au ngafa so manto leo e whaasilsila atuai i sulimoni uma o le suafa maunga tai i vaie i sa whanta e whapea. O le awhia le tātou whilo inga li tulai iwa i le tae au le stonai aso se fulu mo le valu o kitopa lua whelua lima e whaia le i le maunta o lo tātou ainga i lau polotasi i vaie i sa whanta se i fili mafua ma fili tānganga la tātou tōwha ma le whautanga ma fili lisi o te tau o na nofo i le suafa maunga tai e tau sia lo tātou ainga. Whamaisa tasi o pumoni e Samoa sama o se mango tau tai se anga waa. E wha malulua tu foi o le ale avelo le au mai mala o le a tolo fia ai se vai unga o le a tasi e le wha tafitinga o ale anga i le whainga filifilinga lo tātou ainga i le aso. Wha moe o le a tātou aulia ma le manuia i le aso tau poina ma i a tātou maua se whilo a inga manuia ma le fia e ala i le wha tasi mai o lo tātou tapa au i le langi. Se nia e Sulimoni ia Sulimoni uma o lo nofo i le ainga o le suafa maungatai i le awhio angalea o vaie e sa whanta. Mala i tātou wha silisilanga mulimuli leo taunu mai manuia le sifulu tausanga o le whale o le fruit shed i le taulanga wha tau i mangele. Fia wha marui antu le fruit shed ia oe malo ainga i le deiva yaso o wha pitoane i o lo wha solo kukama e na o le iwa sene. Wha i mata tala iwa le kilo, maukeni iwa sene, so loa le cybers e wha tau. E tuwa ilo swafa i tono le sei mo tickets e lua, ma langa matoe fo i mai iai au se talia. A we teno fwai wa tau loa, ia ona e suane le fruit shed i le taulana, i to tono le taulana wha tau. E mangele, ia wala tau wha apitoa nao lo wha ngā solo, e wha mara tuaile a toanga o le se fulu tausanga, o lana tautua mo le pa ia ma le malu le tunu o loa lana mo papa au ina i mangele. O nisi nao tātou wha silsilanga leu tonu mai le neivahenga le aso i le tautua mo leu danga lea le radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo ina ua toi fitu minute o le tāleo le tula e lua. Radio Samoa. Tasi lima iwa tolu amo. Tele tu ya
su e mai ni ulu mai se o. So salau mau se lai meleke, ki ai o e le ala tele. Nopo nopo sala e le au ala tele, masi o ponga wata malepe. Wa uma po ia so le pa pete pete, tala ne o le tama mai meleke. Wa uma no pa ia tu o te matele tele, te iu la vai le tu sa meme. Tia ilo ai nga e sola, sola na poi sa tabua. E se ma pa alata lata, ile pai toto a ole a sala. Ta vali vali solo ile ala. Te o se teine male taula, a te le lo ai na lava. E ma malo tu malo ala la paga. So sala ma te ile meleke, di ai o ile ala tele. No po solo ile ala tele, ma si o ponga wata malepe. Uma po ia sole pa pete pete, dala ne ole tama mai meleke. Uma na pa ia tu o te matele tele, te iu la vai le tu sa meme. So sola uma o te ile i meleke, ia i o ile ala tele. Nopo solo ile au ala tele, ma si o ponga wata malepe. Wa uma po ia sole pa pete pete, dala ne ole tama mai meleke. Wa uma na pa ia tu o te matele tele, te iu la vai le tu sa meme. Tae Maria, talani mai au te roni sila. O le tamantai whātonu mō motok valea o le whanemariu Fiona Tania Buckledge. Sa sau mai le awai se poro kalame se ata laulo le televise. I le tofu le whare pui pui. Sa i tāwai o lona tūlanga laulo sa iai o se pāngo tā nei. O se tasi nā ponga i wai e toi tā pāi nai le toi whaiona na whaamasino ngai lumo se whaamasino fau. O Buckledge e whaasmare tau sanga sa whaasalai le whaamasino ngai whaatu malo iau kilani. Ia aparila mo le lua tau sanga mari toru masina le whare pui pui. Ino o mai ona ia tau tino ina lona whaavalea ino ni ainga sa whaonga ina le tau tuare whalemaliu. Ma lona le wa aia le leo tino marili o tingata. O le so lua rwa sonei, o le na loia sa tula i lumor whaamasnonga maurunga au kilani e fi nauinai. O le whaasalanga mo muatu o ia ua manino mai le mama whatele. Ni putia ele le tole news talk said B. O lo ia le whaamoe moe Buckledge. E whaaititia na whaasalanga mai le lua tau sanga. Whātangai, le li whaamasino Justice David Johnston, e suia le whaasalanga i le tuli le i le whale, ma mata i tuwina i se tau vaipo electronically monitored. Sa whaali ai le tamatai lo ia, Susan Gray, o lana kala ieni sa lokaina ese o ia malona loto whaitalia tu tono na whaipui pui, mo le vaenga telo le taimi, telu mai ona tuli na whaasalanga, o no le fefe whaamatau mai spangata, e la tau telo ina o ia. Sa fina White Grey o le mea sa o ia Buckledge i tono na whaipui pui, e matua i ese mamau mai mai si pangata. E peo na taula i aini whaato sino, whaamatalanga, whaamatau ma ile ino i a teia. I le teime o soni ngā tūla whono sa ngā lue Buckledge mo le wharimaliu a le T-Pene Funerals, ma awa ia i le ata laulo le televise a le The Castakias, e whaatatau i le businessi. O le pule o le wharimaliu i a Kaiora ma Francis T-Pene, sa whaautu i le ata e le i mōlia ini mese se sa whaia. I lumor whaamasnoa sa tau tino e Buckledge i a mōrianga. I lona whaavalea ina leo ai ngā whaavau i le tāpai no le whaitu wafe mawhau tā la. O tupe tongi whaapopo, tupe peona sa i tā wai, o no solia leo tū la whono o COVID sumaririma, i taimi o le whalau singa. Sa e tau tino fo i le moni o mōrianga i le ai ai no se whanua tanu, ai po se toenga se tino maliu. Le poti ai e le awai a Buckledge i le longa ora na mata upo i le sulua, ai o sui o lona ainga malana aulangalango sa iai, i le whare whaamasino. O le mawhine sa moria i le o le teusinga o le tau mai titi lai titi sa mau o whawhau tu tonu o se ato pau ma teu tu tonu o le mea teu ai ato pau o se
pasi lau pasi se. Wa ave ele whatana ngai tūma wa ina tā whia le whailoina o lo ni ngoa. O le ilongo o le mata upu sa whai ele asona nafi, i le whamas no wha tūmalo i Eukilani le ele a waile ma fine. Sa whaari ai le tamata i whamasino Church Nicola Mothers, o le wha tāo whinga o whaia, o no le tūlanga i le oko meti lea, o le tāo whinga e ave tūpulanga lahiti, e whato a ia whai tonga. O le mea lea, o le amata upu, o manino mai, o le tamaititi, o ia lea o lo whai tio. Sa longo ina i le whaamasnonga, o le mawhine o lo mate tuina i se tau vae i le tapu vae, a o te tala i tua i lalo tutonga. Leo lo o le lei lava i se o tanga ma tau tua lau tele moso i fua malolo ino mafau fau. O le mawhine sa moria ina o tūre pasi sa i lunga mani tamaititi i kai waka i Northland i la so tolu au kusum. O te tasi o pāsese sa i tā pāle fialu i lana atu pau. Ma le ave pasi, sa e te tala le mai ngai te wai atu pa, mai te wina, se atu pa o ngā ioi. Ma mawai le tamaititi te tonu. E ele anga le lei toni sila o le tamaititi e lua tau sanga. Sa e te tonu o le atu pa o mo le tamali tūlā na o le ngā pekingi. Ma awina atuai i le whale mai. I le ilonga sa whaia momoantu o le mata opu sa la ngai se tūlanga ise le lei o le mafo fau o le mawhine. E tūla i ai mono na whamasnonga. Mai o le atu e tuina atu le mata opu le whamasnonga. Mo le toe ilo iloina i le solua o te sama. Walapata ia reo vita sili o se union tangata whaingalua ngai New Zealand nei, o suinga o tāla sa ngai na mo le tūla whono ngā lue ngai whaono i une ai, ina lai ti atu ai tongi mo tangata Pasifika. Ai ui leo o whaalia le malo o nei suinga wa fuafoina ina ia whea ai le whatino ngō ngā luenga. E pia na Samoa mua wha ilo ai le malo ia union le tau sanga mo vai. O le wingo nei swinga, o le whaaputuina le waso malolo whaare tau sanga, maso mai ave whaavaile i lungo i tūlai whaingalunga i tangata. Ai o tangata whaingalunga e maua i te tongi mari komisi o tau i o whaarabalawe whaafosei ono ni manua, po Accident Compensation Commission, po le ACC, o le a leto e maua i ni aso malolo e ave. Sa lungo ai le tamai tai whailau tusi awa o le union a le A2 Rachel McIntosh, i le Port Kalame Pacific Waves, o le awa te telengo a whianga nei swinga, o le a tele tuai, ina a whia ngā luenga ma whare whai ngā luenga e whoringa mai, e ngā rulu e tangata Pasifika. Mai e tā ua whoi, o le mamafo, o le venga ma le whai ti o sa malo lo, e a iai, o le a palasi atu le mamafo i tangata e maola lalo tongi i ngā luenga i le manu pui puia. Sa mai tau ina e Macintosh i tangata patino e whoringa mai e piru siliatu ona le maria mai i whaamatalanga sa whaamatuina i le tārasanga mo nei swinga. E ie tangata e whainga ruenga na o ni nai tūlā o le asa po part-time workers, ma tangata whainga ruenga i ngā ruenga o le tero latu tongi e maua mai i tūlā o wakaimi. Ai o le vasta ruai, sa te enel tamata e minister sootanga o whainga ruenga le workplace relations, Brooke Van Velden, i lona whaalia o ni swinga o ngā tonu le i whatinonga faupo le new system. Mai e tā ua whoi, o le whātinoga whau e peonanga i atu i le tūla whono te whaofi o sa marolo o ngā luenga, Employment Leave Bill, o le a whaingofi ai a mea umamo, pisingisi. Te alonga o sa huni e le laka pi Australia li sina i lalo i a ingoa tama le wallabies e whasaina po le blacklist, pe a whai a waile ta amarasanga whātu ese a le rugby, kolusu ongo se fulu, po le Rugby 360, o le ata marisanga wala tu longoina ia pule o tamata alo wala tu tama wina nei se fatu penga e mo faona fata mo e molisto tu sanga o kala poliki ma le kapiuni Australia wale e mamau ngi ngofo le ata marisang fo o se vai ngo pule o tamata alo sa so ta ia le minga le Sydney Morning Herald ta la tu fama ni ina o suyo le R360 sa sota iane ia la te ole pola solu o vasane ma fautuina ia fuanga mo le ta amarsanga e amata fata mo ile solu o ke topa lua fe male lu fulu ono ta wai o le ta amarsanga e afia a we ono ali ma we fata ma ta o le tau sanga o le ta amarsanga o ripo langi le la kapile fai Australia le ruafi ma ro fitu o le ta amarsanga e suma le lu awala fata mo e ma ia april o ia september Awhia e mata alongo su e ngā champini, ma le te amarsanga Aoauli o le a whaopopo i le varu o au. O no fuanga o kalapu mo le te amarsanga o iere whaamoe whaamautu Lontona, Miami, Amerika, Tokyo, Japani, Dubai, Boston, Cape Town, Africa, South Lisbon, Madrid. O au le alistorina lea i le whaavai o le lakapia le United Emirates Rugby Foundation. O le ingo le alo Samoa i New Zealand le sui mo All Blacks,
Male stuur kala politia le Warriors at Roger Trivers a check. Sa muli puti ai le taula ia ele ta marsanga. Sa ngia e tasi le miliona tala tausanga sa ofaian. Ai wangi nei fo I ole sialo sa mor kala politia Melbourne Storms Australia. Nelson Astofa Solomon wa fi kama wa mate tuina le ta marsanga ale R360. E bona lo mia ele Sydney Morning Herald. O le champini mo mo fushero langa le WBO pang mama fai 5 belenga lupe sori ai lauri Joseph Parker wa yo foina ya Anthony Joshua se ava no me fai on toe te liu se tulanga mamalu le manu ile fusi o Parker o tilo Mauricia la fusu anga ma Joshua pe a fai ai toe manu le champini o ava no le termine o Joshua fa alua ona ya umia fusi umo champini le pang mafa ile toe manu la champini te mai le wafe malelu futasi ina ua whaia ina ya Alexander Usyk. O le la fusu angalo na lua sa whaia ina I fo epitai. Sa toe taliu mai man malo wha au fi ai ma man malo tolu li tuyotia Otto Warren, Robert Helenius, ma Francis Ngano, ai le whaia ina ya Daniel Dubois, ya se temori te sanga ua ma vai. E temine o paka le champini momo le WBO, le fa tu la fono ona ia ia le fusi wa no ne ina o fa ma mule Usyk ono se manua pe a fusu ma Fabian Wardley in masina nei tele no ai le televisio ta alonga Sky Sports sa fa vasenga e paka ia fa ta tonga we nei ma manino ai ona ia fa ai lolan fa no nunga se ava no ma fa ona tu fa ia se la fusu anga ma Joshua e tau ia no fa ina o mana ia paka e tu tau ia no fa ina ia Joshua le Rafs Mono le sa ave o ia ma se lua tama fusu sa tu le Joshua mo le tamarsanga furuma le lua e mu ma le ia tamarsanga furuma le lua ma faia inai ai o la de polo tama tai tele vola te kuki sa silia tu le o le la tu tulanga sa ia le tamarsanga ni te polo muri por rolanga tu polo tele vo sa faia te balda o le te kuki sa faia ina ia malau yon su tasilim sul fare la tu talo muri mai ua ne le tulanga valu fa tulanga no oni te polo Samoa sa fato ila loina I Wales on so fitu limsu tolu sa so atwai li tulanga iwa ai o fiti sa manu malo ia Malaysia limsu fulul festivalu o tulanga sumatasi o tonga sa fato ila loina I Singapore o sa fa li tulanga su tolu ai o New Zealand sa fato ila loina e Australia on su tolu festivalu ile so inga champini talana ne aso manuia le tulu so I foi mo le so Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Sesavini Angi Mayata Umay Oh no Wafiu etafono I etele la mona mai Oh no No faititili me ane yengo ngolo mai Oh no Oh no E afua mai maunga me sao falongo ai E afua mai fo I maunga le pule la o ai Ai afua me oile mele mena o momo o ai E peo fisanga o le savili ma mea e tutupu ai Au le alofa na o alofa nei Awa ele ai na vasesu tu salilo la le lei Le la au tu tasi peo le funga arasi Wama e ule matalasi o yo ta ua watasi O le wala fo ina lo manongi baby Wata usueni manu fe ai Fo le mili a wawango tolo la O mai le pongi sa wata ufi e ma fo le lei ma fala Na ofi tofo le matango fi Masalo ai wangalo sungai le fai ngofi A wa o wi le nei e ai le pelu mama ai E tutu fa amata la o le tu mai Wala vai o Pule oe la o pele pete musu A wa o le fua e te lulu e le to e fua mai Le fua e te lulu e vale ai lo ulu Se savini angi mayata umai Oh no
pe se he pose te nga o le kufisili o le mafau pi ia mau ki a oe pou ke wha a kau o mo o mia se fuala au o mai kamarmanga se walu se ko ai mangaku whainga kawa e alu e ku umai o au o umi o le miki le mawhai o ngā whawhangu ka ika wawa lea fi maua o se ea fi maua se suinga o lea lo whawha a pea o lo au le lei ua a lea ma mika mikanga pei o se moli ua susulu mai le ava se whawhea o mai o ele pele pela pe masele whai kikiri mahawa kafi e se ai uma leanga e ku mangi lei ka lela wasi sila i le kele o mase lilo i le langi mo se fe sosoangi e maua mai le kali pe ai afu ma e kangi le ei se whainga ka o ngā whamala malama whai mai ti o lofa ngei o lofa ngā aia Se savidi angi mai ta umai oh no
Ia i whawhiwhianga mai a weino le rivaengo le Aoauli ma le pese le whawhine whaitala. E le ulele e sa whanona ola. Malo atu i hawi mora au kuso ma le ainga le mafuto mai dai sini Australia. E se te tanga moa ma le ainga i le ni fo i vaengo le Aoauli. Malo na whio whiwa. Mole atu langa ng whautai. E le sunga ia se yuli malau leifi moa ta tala. Peo na sa e whafunga atu i le tulai lua i le Aoauli. Ela te mau se si whauponga o telefon ala Radio Samoa i le tulai tolu e pei ona masani ai. Ma te tuale no whea tuana leila. I le tulanga fo i le... O meo o loa ia e whao ngā ima ai e mawhina toi whawhanga ma toi whawhanga pio o tātou telefoni fi awe ai. O laptop, o iPads, o tablets, o tulanga umalawa whapena. I ele te mi mawhai ona wha le tonu maa o loa nei, ma mawhai ona maa fuana mu. Ai e ma le tala lea wa maua mai o ile atunu o Aialani. O le tala e whapea, o le tinai to tonu lana whanau mai Aialani. Na whapea lea o na maliu, i to tonu o le tapu tā ele, se i tu lau le whaafunga anga le atunu. Ia ona o le whanga maa o lana telefoni whi awe ai. Ioi. O le tina ia Anne-Marie O'Gorman e whaasfuru ma le ono tausanga le matua. Mai Century i County Dublin. Sa wapea leo na whaailoa mai ia lona maliu. E le whalemai o Beaumont Hospital. I le aso tolus fulo ke topa i le tausanga na sei mawai tunei. Ia, o le tulanga nai pi o na tā ua mai ai. O le whaamatalanga fui le li awhai. Ia, o nai te alu e te whaamaru. Ilo, ia wai ia tātou mau tamala. E ime i o tapu tā ele. I le masinga makamaka i lunga o aka fui. O le ingo mai li pua inga fui le pālang. O le winga le whaamatalanga. Whai o nai te alu e te whaamaru. I le whale tā ele sei tūlau. Au ai ke anu mawhawhanga i lau ke le fongi. Sole. Se au ke whai aku ke ufo. Eoi. Whai o lewa e whaafunga mai le riva ingo le awu. Ia na. O le mea nana tupu. Ua pa uantu le waia le whawhanga i telefoni al tinalea i tu tonu o le vai i le tapu tā ele ma whaapea i loa ona si panka o ia ma mali wai lava. Ia, awangi o kako whakai ka ia mea. Ku ei pere pālangi ma ki whangala ku i o anti whanga. Ele ni mea mo. Ia, whaifa ua e nau telefoni iai. Anu ngā o lau telefoni e ora whanga i lau telefoni. E wa o le mele tupu. E na papa i on toa le wa o le whanga mai to tonu o le vai. Ia o na maua i loa le tātou le mena ta o le sipaka. Ia whaamisilanga o le tuele ainga o sitina. Ai leanga o mea lo tupu i le nei vaita. Ia o na tātou manga whangafa. Ia ma tātou malama le nei iai. I le tūlanga e awaine i ono tupu se mea whapea. Ia i tātou lonowi. Se whawhanga leilau telefoni i le teimi o e ana. Whawhanga i luma le potu malo lo. Ai e wiki anuma ave kong iho. Ia wanga ngā maua le vai o le waia. Ia o le alali si au mea la whai. Ia le da lusful lo minute. Mo te ene le tula e lua. Fio le tala le lei Salta o ai nei Olena fo a fio le tala le lei Salta o ai nei Olena fo a fio le tala le lei Salta o ai nei Salta o ai nei Ele alo ai se tangata fire Salta
tau male mai apa male elu le ulu e whaata amilo e nuku i lalo ia vi ia i le ali o te whai o tō ma whai tangata whai tangata whai tangata o te whai o tō ma whai tangata pe a whai tau te mule mule e te a pe a whai tau te mule mule e te a pe a whai tau te mule mule e te a o te whai o tō ma whai tangata pe a whai tau te mule mule e te a whai tau le tuspai a mata tala e so mata tala e so mata tala e so ma whai tau le tuspai a mata tala e so ma ona e tupu ai le ona e tupu ai le ona e tupu ai le whai tau le tuspai a mata tala e so ma ona e tupu ai le alama le siu fofonga ole le o mamo e I fafole pongi sa po o fea o iai ala au I mamo e ua le iloa wa mama o mai le o mamo au mai I totonu au mai I totonu au mai I totonu male anga sala au mai I totonu au mai I totonu ya Yesu No fo I tamale polonga no fo oi mau ma fau fau le chama fuchanga po o fea sona I unga inge I tala te a I e fili ua pei o me matani fale anga I cha aole nei o te no fo tatani Beiro a I se asa Ba a tau no o ta manao Tua I mea nei ala mea E fiti lava Ei ui leo peo pea Beiro a I se asa Ba a tau no o ta manao Tua I mea nei ala mea E fiti lava Ei ui leo peo pea Te so fa amau le tatu una tala Se ia vangana le o ti Singa wa e la uma Le anga umama le pa aponga Se avanoa mo ita Se io uta ua tuai Beiro a I se asa Ba a tau no o sa manao Tuai mea nei ala mea E fiti lava Ei ui leo peo pea Beiro a I se asa Ba a tau no o sa manao Tuai mea nei ala mea E fiti lava Ei ui leo peo pea Tonu se aso Sadia ilo umanao Te siringia mata mutani
po lalaki se ita mai ya ita utendo fotatali Deino a se asa ba atau no sa mana Tua I me alei alabe E piti lama Ei uine o peo pea Deino a se asa Ba atau no sa mana Tua I me alei alabe E piti lama Ei uine o peo pea Deino a se asa Ba atau no sa mana Tua I me alei alabe E piti lama Ei uine o peo pea Deino a se asa Ba atau no sa mana Tua I me alei alabe E piti lama Ei uine o peo pea O mana o mie o e pose I sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, imata au pu tau whi malanga inga. E awhia imata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi ona ta pena matua ma pese. Tamaiti, Faisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese o le loto a tamaiti. Lafo mai I le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions I lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo I se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane I ova atu ma le 3 minute. Tapunia video I le aso iwo o kitopa. Tapunia palota I le aso se fulu o kitopa. I le se fulu I le tae au. Afo le se fulu lua o le a whai ai le lau ngā tongi. A mata lafo mai lau video I le aso lua se fulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena. Te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota I mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tau mātua, whapea au auna e tua, ai ona mātou e whanau saifua. Beta Drive Doctors I le tau longa whaatau I maangele, whapea manrua, o le vainga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID is flu river, mo I lātou is flu tau sanga malunga atu. Whapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoa e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I maangele e taftawhane o le McDonald. A manrewa e taftawhane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Awane e misia talonga le toa Samoa ma le kiwi e Lucila atoa ma le talonga le fitu Samoa ma le kiwi Ferns I le aso se fulu ma le iwa ke topo le malai o le Go Media Stadium patau pepa on fale I la la o Pacific Easy mo Tahuhu o Tara Mamangele petanga iane I le Tikatek Go to Samoa Go fitu Samoa When you shake up the radio Samoa Lua lua mai Washington mai Radio Samoa Radio Samoa Radio Samoa Tasilima iwa tolu Radio Samoa. Yes!
Semanu o te leola Ilo unei anganga Fia maua pea sema futanga Anale ailo alofa Semanu o te leola
Sugong na Robert and Karim and DJ David le vang ola Aoauli malapese wa whako ina na nafi wa le toe maua mai lava lo tali ala tātou whilo inga le dea stofi malafionga ya le mayava maina vai nisi o mataupu e ora wha pula molo sila fia e se taimia leo toe mamao. So
sa ulu to ai aloita ile whaalongo Au ewe tali Soria e te whaanoa Wala ua lufa lena Dia ua e loa Tasi lua tonu whale alofa Ai liba ila utautawa Ua lave ai o umama Ma o utotonga Sau yo tau ta eva eva le I o Peta tenu nofo Ile mali e o si o loto Awale I e toema Salo fuma Pe e te tali tonu pe ata sola I maunga Tali tonu pe ata sola I maunga Malio Pesita Pony living flying out there. Aoauli wa Trailer Widow Tail Natale late to line Tolo will to a fat well on the radio Samoa Tasi Lima even Tolo more. A fail of time after my year, Toy Famano Antula Tato Polcalame living on Aoauli Ila Sila Malau my more Malon fail favor and Malofoil Taiwan time. Pio that was Timio Sola. Len saili stand to overdoi le fionga ya lilo mayava mai vai ile Aoauli dei le wa mawala tanto filo inga ilo monua ile tua nu fan to ilo fionga lilo mayava malo le fio le faiva ya malo foi le Taiwan tai fa to fitio nga wenga le tanto wo lio la solua o le masino ke topa malo nga lu malo foi le fai talo fa la to fa Fofogamua fa talo fa to fo ile pa ia male mano se tato tunu uno mai e tato por kalame la so tofile nei Tata waulia le alofa malanga leo le tua. Ya, malo le tawatai, malo le soifo manuia. Le pa ia male malo lo mai mo mai le neitu la. Ya, tato te tau whaifa malo la valilo malo le sai malo fo le tau tua antuno.
Ya, na fa pe foi tai tau le a maua sina masele foi le i le tūlanga ia i whiringalo whaali e lunga o penga ta whailang. E te ua umala ulo tuala na leila le tai. So le au kangoa kui le au kerfung. So le, e se foi ni le pese era wako pese baieri, tono le tanto uturu li. Ya, e ko kele yo le au che besi. E le manga o umar karaoke, le manga o ya on ar karaoke. On my foi papa kiu. O te lo se tūlanga foi le yo le whaali ni inga lava finangalo. Ai o le mene ke whikalai mai e di seu manu li Fofogamua o lea. Ya, antonu o lea foi ua whaate ia le manu le tunu ia whape foi tanto uma. I le tūlanga i peo rau mai e tusi lea mai le societe o lo ia tono le tanto tunu i Samoa. Whaatau lei ni sio mata upu. Ia pe e mai tau atu foi le pe e whaasanga anga i le fionga le li pāle mia. Ia mi se itu la fono ma post foi e tonu. Ia o matanga luenga al malo e peo na ta ua mai e le tusi lea li. Oi, le tusi le Law Society. Ia, o le tusi le Law Society o le, ia, o naua wa mai e pe foi na mai mo i tata wa tunu uolo o ia i le tūlanga foi le whailoa mai e lātou ia le tūlanga o tōwhinga. Tōwhinga o matanga luenga. Ia, i lalo le wawa ai ngā minsta. E pe la le ona ia i le, pe ia le e whamafala lātou tusi e le ngata e welcome ia le tōwhinga o le ali i palimia. Ai u whamamafa mai lātou tusi tūlanga fo i o matanga luenga i o lo wa ai e le fionga le ali i palimia. O lo o iai lo na sootanga. O lo na sootanga atu. E nisi o vaenga e pe o le ofisa o leo, tanga luenga o leo, e o le ofisa lo yesi. Ile tātou la wava, ai ele i Fofogamua, o le ofisa i lo yesi ni pe ia e lalo lava o le matanga luenga e masani lava, ona i lalo le matanga luenga e va ai e le parimia. Al matanga luenga o leo. E ese, mai tau sanga o mwai, ese ia minsta sa o lato vaia. Ia o le la pe anga mai le tusilia. O te va ai atua uia ia ilo se tusi foi le whailoa mai en tūlanga lea o lo o ia le atunga lunga o le society alo ia o le atunu. I le tūlanga o no ia i le pōlenga foi le ona o le sootanga wawala lata o le fionga le li palimia. O lo o ia mata upu o lo o whaatatali i le whamasinonga. I le taimine i whaasanga atu ia te ia. Ia o lo o ia i foi molianga i e pendi. Ia whaasanga atu i lana fionga. Ia e peo lewa au mai e le matanga luenga leo. Tu ui lalo lana baba ainga. Peila se tūlanga, ma le official HG. Peila se tūlanga lana lai e le atunga lunga lea i le society alo ia i tono le tātou tunu u Fofogamua. Leli, ma lo fa tai ona o le tos to se le fionga le li palme. Ia tono i se taimi ona mo me le o se tali. Ia mai le fionga le li palme. Ia pe to tali watu tono le tātou tunu pe a li luia. O mai a tali ia le fionga le li palimia. Man tō whai lea ni tali mai la uli na ua proceeding ia le TV1. La so na fina ngalo. O le ia imata upu ia e taatia ai mai se la o le awa au mai le matanga luenga o leo i lalo lana baba ainga. I think o TV1 for observer. Ia. Le na proceeding ia le first press conference a le fionga le li palimia. Ai na tali manino mai la uli. E whaatino lava le ala o le amio tonu ia i le whaamasino. Ia. Ia, ai pei e tele mea o lo atungalu iai, e lo awhiwhi tono le atungalunga o le society alo ia. Pe a tatou tango pe tala. Awa e pei o le Brazilian tu ina atu e tatou auwa au tusitala. O le na tu ina atu tulanga fo ilele. O le ase fofua, o le ase saunoanga le fionga le lipa le mia. I mata upu ia o lo i whamasinonga, o lo i eila na fionga, o lana fionga le o lo a whainai. Ia ma le tūlanga fo ilele o lea ua minsta mai o le mitanga luenga lea. Awa o mea nei le minsta mitanga luenga. Minsta mitanga luenga na te whaatonua le komisina o leo. Komisina o leo na te waia le mitanga luenga a toa i ona ofisa. Pata ita inga le ofisa sue. O ye tonu ina ilana baba e lalo lana le va inga le fionga le komisina. So
ile ulo ati ai mala ua va ai ati ai mai fa fol fa malama le tu ai ile itala noa ile fa lau telenga ole tusi awa tonta to fa tato so ta ile president ole law society Samoa ole ale fa lau telenga o me nei ai la uti tilo atu mai fa fol fa malama o stustala masani ai ile tu langa le o matanga luenga ya mana tu ole malu kuia ole evidence e abatu ai moli anga nei ile fa masinonga e la lo le ai ngal mtanga benga le pe yo la uia na tau mana tu ai le tunga lunga le au mai e law society ai wa umana mai atali le fionga le pandemia ola na le atali fa pe mai le ai fa tino ale ala al tu la fono ia ile fa masinonga ai se si fo itu tu mai Fofogamua o to finga wa le wai le lunga le nganga ia le tulanga o le position o le komisina o le pe ia le to sa ili le wa umale kone karate to sanga le na extend mai ia le to fa au apa o le la wa umale contract ia o le la to sa ili ia man to fo ia me to finga e me fa ia na fa tonu mai le lunga tu oi ile me fa tulanga na o te lola o ina le ama yele le afifi e tunga lunga ia le alo ama fa pe yele conflict of interest o le fionga le parliament le mele le wa ama ia le matanga renga le la na baba ainga o se fasili na mua lava ona o yele mafo faunga tato o fa salau le na la yo fasili le fionga le parliament o le lawa au mai l'Italia le fionga ia na e tatou talia pea ia le fionga le pandemia se i taunu mai o la so na fina ngalo ia le tusi le law society o le telefo ia o tala le o fe ave i lungo le e te mili nei Fofogamua o le fai mai le au fa tasi le law society ni ola to manatu au le tusi le o fai la le president o le law society ia o kako ke le lo kako na me po le tulanga o ia ai wa sila fia uma fo il tata watunu o e na filifili ave am tulanga to fita ita i se fa ala po tongo ave hele la ngona mana to ato o le tulanga le la tonga lue fa tasia ina ia mafai ona fa ai loa ia ni mea e ono a nga i mai tono tata watunu o a fia ile tu taule tula fon le malo fa tai malo sa no le ri vai ngola ulia le maiava ya tono le marino le mantolo vai le tulanga fo e pe ona fisilingi ai le tusile mai le so sa ye telo ye tono le tanto tono e wa e pe yo le sile vai ngola tafa tolu le maiava o le pule ina le e ma le fa nga yo ina o le tanto malo e sa mo so se tono la volang e pe le pule fa tono la vai le pa le mene ia le tātou whai. Ia ma le tūlanga lai pe o le tūlanga fui le i winga o tūla whuno. Ia ma le wha sinonga i po le alawa le tūlanga e o antu iai. Ia tātou mata upo e pe o na tā ua fui le rivaenga o le aso. Ia ua alawa ia le sila fia le pa ia ma le malo o siu tātou o tano. Mea lo tūla i mai tono Samoa. Ya ye lo musinga kama ia io ngi kama mea de ke kawa ia tuai ya le si tau fa le ia tupo ma wa mai ia lo mai avo ya se fa wa wi ia le ta fa tal donga fo le riva ngola wo le wale fa funga nga fo ia le ta tu tu wa ma lo le on sei mai le o fiong o le tulanga la le na Fofogamua ina wa ai mo na wa mai le tusi le ia tatou lo ai le tusi mai ia le law society io la tau ko ia tunga lunga ia ma se tulanga foi le ona fa i lo mai e ma fai ona take fa pe o se tu ala no mai ia le foi a nga lue o tatou watunu mari ia ina ia mai tau le ia ile tulanga foi le o fa nga solo tatou malo fo ia o lo ia ila tulanga ia o lo titino mai foi ia ila tau o fea ngai ma te tu vai o tu la fondo ya a onisi la tu langa foi le pe o le tali mai el CEO o le matanga rengo fa masinonga na le wa ye wai pe o menga le fa mai le ai fa le bes le wa ke le ka ko besi ma mena
Ia o le vale na ia o lo society ma lo ia ma le talia inga fo tatou talia ia se tali mai po le fo se tu atunga ile lo society o le tusia le sunga ia pa e tu sai fo yo lona langona la fo langona pa ia le tau le se fa mai ile o se mele ale lo society o la fo fa mai pa ia e tau na malo lo fa ma vai mai ia le president lo society ele au fa tasi le society e faia se pepa o fa matalanga fa pe matu ina mai ia i tu sai fo ole tu sinena ole na pepa le tu ina mai ila mai tau e stanga ta fai tau ia masi tanga tau masi sitsenio le tinu nei ela ia se mele anga ela ia se mele anga ne ole taimi fo le nei ia e tatou te mai tau fo inisi fa pe e awale le apo e in le tula i mai o le whainga malo fo fa pe ia awale ka ia le pola motu itua ia ai e ia i le langona e le ia se mea e tupu poa e au ngā umamea e au ngā take e friend e fua ia tatou malu tatou langona a take as a positive side of me. You take everything in the positive side. You know, man, for the outcome le isawai. Awai o le tōtelo tātou. Nā nawa ai lunga I mai sea ia mea whapea pe e criticize ia o tātou tangata. Ia, ona osolo le lunga le fiba. Oso ale le fiba oso ai lunga. Ele ngata le nā, awa tongi mai fo ele tele o me e wala au mai le ia awa ia e talia ia awa ngai fibo poko e ama you know. E saua le male o ta Italia no file mu ko le lelo taloto malota mafofau se su ele la tu silea matilo tilo lo ia o amea o ngai to fa senga le mai le sila pepa positive things ia au mai to mole anuanga i luma o tatou ngaluenga e pule staff ne la ronsa tu la in malo fo sila fia fo ili Fofogamua e ia su fainga malo e o mai ale fainga malo tu swinga ia swinga ai o le tūlanga foi lele o le mai ia ila mātou fo ia tutua tu i fafo mai o le whare ia ona tonga tu le tonu o le whamtalanga whapea ia o le mea lea e te tauna ma ia i foi lan malo lana ia foi whai e foi le lea o te iloa o langa o nai le si nganga senga sel e fionga le li ipani mia o mai a mai le tali lauts ai se ito e fio mai lau po la se sia na tali ele tu siale ale lo society le ma no va na to fale tonul tanto so ta inga le mai ava o fa le tala foile o I le si po tu o le tafatolu le o le pule ina o le tanto malo I samo e tau la tala tanto I so tala ngona ile fa tu la ngana foile le o po tu o sfinga malo o manino malam lama pila so tato so se fainga malo o le panemene la to te fausia tu la fono o le famasinonga la to te fawingaina tu la fono ia male a aunga lue o le fainga malo o le malo por executive la to te faia ia fainga fawai ia mafatinoa tato ngā luenga ia o te lola e le o lai mau foi le so se tangata soifua lava I Samoa ia malalangi ato ai longa ia se papui o se faalia o se langona ma se manatu o se me faisa o ai mo se lelei o se mea e ia la utata nunga malosi e ia ile ava no ai tawai e lo society ia ona au mai fo se la tau tu alalo o le alap ia o se la tau fo I vava ai mo le solonga manuia o le alo o le tatu o tunu ia te no lewa au mai e la tau fo I lau pepa o whamatananga. Ina ia mawhai. E nanga o kako. O kako kungua le whai. Awa isi. Ioi. E mai oka. No. O lewan ko momoe ko whiala mai. Ai soli. Ala me la whiala ko I fōpea whai elengi me kakau inga whiala e ne momoe. O wa ai ato ia nei tai au whai mai. Wa momoe wa lewa kau sanga o momoe.
Ele I mamoi. Ia ai ole tūlanga le ia tātou. Ia o isi fufa mai ia malolo. E pule vai ole mea o upum pamtalanga. Le tai se le o isi tangata. Ia. Ma fai mai e ole mea langa manga o ele li illa. Au fa mai ku isi kala fa mai. Ko malolo ai pule la auli wo mau e pule le fenga malofo. So sama ko wa se la lo langi mal pangi kai o mai. Ai ole tūlanga nali funga bunga. Ia. Lo wala ngona malo manatu. Ina tilo de telefo io. O atu ngalunga ia mafafitau. Ele ai sa fafitau le so na nga. Me yo itau uma mo se merele. Ole la kiki ale fasi pepasi au lo society. Aya etanga ila ia ilunga tato Facebook. Makua esesi itia ole ata mai e ko mingi ka ko ku umele wingi. Ole ko akele ole au lo o isilo ia ke vai ko au supo ka ko pas. Okay, vai ko ele ko mingi. Ja, malo le fa so ile dik vango le fiaf. Antonu le ngana e fa ngai na lilo mai ya. Antonu e se fasi foi tau. E se mai ile mata upule. Le wa to e tal sa ngai na. Ia le fionga le tomita ilo ia silio le tātou o turu e wha manino mai. Ia au lape o le tūla fono. Lea lai ona activate ia le mele tā ua o le emergency budget. Ia tonu ia tā ua o le o tā malamalama le mea linga activate. E fio lono fo i le mano le tunu. O le ua malamalama. Ai ona o le wha upunga e le wha upunga le na sau i le polo inga. Pe o le saini me i le fionga i le amalo le tātou malo. O le wha lavelave ma mafatu. E pe o le tūla I mai tono le tātou tino. Ua mai a le lusfu 5% o le paketi, le sa wha ngā yoi mai ai ia le tātou malo tausi, ia ua o mai lola le ting. Wa te tau wai o na wha o ngā le me le tau o le emergency budget. A o te pena mai ai tua. Ia le tātou tala wha tau le tupe nei masina ia te toi. Ia antonu mo le silfia le tunu ulilam whina e wha malmalama le tūlanga. Wai, ele peile tātou malo. Ia o isi wha ala potpotonga fui, e ngā luorua kua e whea kui o ile keu kupe. Whamalmole ala usunga keu kupe. Po i o urole sengi merka kokusiaki. Ia sengi me unu male, pleskeng e ponsi pleskeng. Ia misi kana mei ka kokupe, ai longa e whapena, alwenga o tupe le tātou malo, o lilo mai. Ne ai. O le tele o le process. Mantua wha le tele o me foi e mai for example li Fofogamua pasi ngei le kala le kupi pasi nei le tala le tupi pa te ingan me le fa kwai pasi nei le tala le tupi lua vai aso fa mai ia e saulo to lua fa te inga e saulo to lua fa mai ele I mawangi makko kongi makni o kai mi le fa mai o le e alu le process nga le malo Avaku ko siaki fa ka ape ku e matanga wenga me un fa pena ile paketi lana masania. Ia. Mana tua foi. Na le pasia lol talo tu pe tu la il fainga maloa. Afia me mala na vai ngale na ia. Ina wa male pele fast. Ya na le pasia lol talo tu pe failoa iso ilalo tu la fono la vai. E te tau na allocate le luas full 5% lia. Mo le malo tausi la to te fa so ai le pirioka le awa ka penga I le kaimi lava nga le tatou pa lo tale ina ia maua se fainga malo so once in le fainga malo e fai le paket ia fai lo le paket ina kula ia la uli mala na vai wa like kia si me la ko le mundo le ola le 5% ele au si ai le ko kong le pe yo ngai ka fainga venga ile isi Bayasu, isi lua bayasu. Le ala tu loa ia lauli. Fai le fuafuanga la tau kapeneta. Sili loa le tatou oe whaonga le emergency budget. O le mea, e ngā kalosanga ku ngea le head of state. Fai mai loa le fai unga le head of state. Po le au le malu. Ia a le waka penga wave I le Ministry of Finance. Ia le tūlanga lea. O la umala anga ia la ufalongo iai. O le mea le emergency budget. O le mea le treasury ama I le. E ba enga o tupe tata watunu. Ta pena. Ave na malo au mai. Ina ia mawhai ona whaasoa I le taimi lea. O le taimi. O le mea nganga o ke ea wia le. You know,
kele ke emergency budget. Okay, ka fa Samoa ngale mea. Fai mai fa Samoa. Wa ia ile fa la lave fa fo se I mama faku. Ola fa la fa fo se I mama faku. Sa te tau fa pe talu wai le fisu ya inga o fai ngā malo wa le lava ile tatu tupe fa soa. Ua mana amia wa ai le fa tino inga lo fa tino ngalea ia fai ale tatu paketi e masani ai mo fa la lave tupu fa fo se. I le vai tau le nei o tulanga lea. Ai ole fa ponga na no ai o le fifi ai. Ele kala fingana no makua le fai mai e se awe ke kau ku ngā mea ngi ke wo o mai. Ioi. Aka fai aku e kala sia ia e e fai mai. Se awe ke kau ku fa penga ke waru si kengi so at ka le awana. Ioi. Tulanga na whanganga upu. Ai ole tato emergency budget. Ia nau whamanino mai e la fionga mulpola. O lewa ki asi mea le ko koe e lenga whanui. O le mea whala na utova ai. A whai ingi papakiu whangai le whaka a makanga ngā kua kulungar ka ingafi. Ngā le sa wai whanmai e o mako o wakaimi le la au ka ifia mako peile le koe mau mai a whanmai. E wa whiwa siakin masingi e whanmai whaka mau le fia whila suru. E whanmai isi whanmai. Ia o mako wale a mai a whamai. Ia baa. O le la se kako koe whesiri ai o. Po o afia kongwa le la amaka emergency budget. E whaalua ko umai al vainga na ai yele upu fwele le tatou e lava mai le onsa. I se tatou whainga malo. Ai Fofogamua. O le emergency budget le ngā. E allocate lalo le tūla fono le 25%. Ina ia mawhai le malo tausi lea wa le toi avea mawhai ngā malo tū magu. Ona ua pa ule la tau tala le tupe fai mai loa e fai fa vavele e tau le ao le malo e fai fa vavele palut. Ai o mai lo le fai ngā malo le sai e le taimi lea e avea ma malo tausi. E lau ki kausia kako wa kungu. Se ia maua se fai ngā malo fau. Na tu ulo le ia le lua se furu 5% o le paketi. Al pakeki ngā ai fo le ngoa. Alau timu ia. I heard e kasi e pilionga mo ngā kuku le. Kasi ke si fia e mo pilionga le tele o le paketi na le tu e sau atua. Ele i wha ai loa le tala tupena. Ona wa au whaatasi ia le tua ngai ia ma le sunga ia la auli malana vaenga taimilia. E le talia ina i le tala tupena ina tu. Len tatou fo i lo fai tatou fai ngā palat. Po i mai loa. Ia lewa tamu fai tatou fai ngā malo. Ona o le mea mua i sila fia tatou tumu. Awana o mai tonu to e tasi ele le peile lava. Koe kasi vai asu, koe kasi le pei. Le lava le 2%. Ia o le a ka penga le kala le kupe au ku. It takes a lot of time. Ala au whenga renga. Io e pasi a whakalangoa whekong al pale mingi. E sa ungoa maasu i al pale mingi i kala le kupe lea. Ia makua rongoinga e whakari ka kanka whenga renga vali. Wale iloa me la whai. Ai le leila ona o le tofa lea i le whainga malo na wō mai. Le leila leo e whaile emergency budget lea. Ina ia mawhai wa e vabi. Au mai e whaalu ai mea ia watu ua. O wataimi, tutongi. Wa uma mea i whare mai mea uma pena. Ia nana, le lawa iei nei tau e se se le manino pea. Ia ai o le tūlanga whaile le sa iei i le telo tata watu nuu ia o lo le fia pe le whaonga le emergency budget. Ia ai o le tūlanga lana. Nā wa o mawhana whamanino e le fionga mulpola i lana press conference e pe o na mai moa i le tata watu nuu. Ia, mai lo wham tai lilo. Ia, tonu le lo pe te wa tai awa e nao na toi whilo ai whileo le fionga i le suipalmia ma le masenga o lau tustala e mau mei pe fiel tanto wa whainga. Ia le tanto emergency budget. Ia wa lelei tawa fiel tanto pale mene paya inga lona sfulmalwa. Ia e nā lela a ta ua ia le talo tupe whaata. Nei masina i olo toia ele iau liel na talo tupe luafe ono luafe luasfulu ma le fitu. Ia u teo fufu iau i stagantaso le toi mala malama a rua kua poloka le bea. Ia tauna whaise si awana o le wala la lea wha le tū la fono o le whai o le emergency budget. Ia o na saini mai eile o le malo le malo. Ina ia mawhaina wha ma mulu mai tupe o le winga na lau tala. Ia le na amantu fo i lele i tanto wha la putonga o masini i tanto.
saingi au ke kupe saingi mal pleskenge por sui pleskeng ia rua ku yo sau ku fa mai o ia le o ne o saingi merwang au tanto tupelan mano o ile se me fa pena e tele an fai mai ia tu la fono tau fa auf o le tu la fono tau fa aufi ia le yele tano le tupe au emergency budget lanto ia anto no le pe un mago le pe e o tai au lilo wa mo ka ko kupe au ole e lava foi le ono sai langa le tam le sanga le mas anina complain ya tatu tanga tai tatu foi nga malu so se foi nga malu pe mai makwa umi e me o te vai so o e fe mai ele kongia me apili o mo nga va o sa walu o bit ai o le malu ya ma fai longo mo nga ya fia officer lua po ya no fuanga ia va mai lo ia le kongia mai nang la fa mai la fa ka la e pasia ka le kupi pasi tala tupe pe va ile lua va ia so pe tolu fa mai ele mai nang la mang ko fo I kongu I fea ko ia la ku le mof alwa ku ia ai sen ia ko sa wa lo ku I ministries la ku foi la ministries e tilo foi ne matanga venga ia la to ko fanga na patati o ame mo mo tongi o ame o tunanga uma fa pena o ame la al wai packet le wa mai le vai ngal packet so it takes time a lot of time ta wa me ta to te fai o le onsa na vai ka ko onsa o we few ke complain ele ai a ko ale ma singo pa pe mai mau ko la ka mi ka complain ai o le me ale if I a ko le ko ma singa le ma mai ale o wa kai mi ngai long winga la ya ma la ka mi lo foi o le pa mai winga le winga na la tal e mai mau for ke ka complain ai o la me le fai ko li le ulu ma fala fai le ulu ma le miki ya ma pe ya le ya se me ko ia le ia ma no fa tai ia le ma ia va tanto ia pe le tulanga o le fam sidonga le wa mai a mai le tusi ale sociologia ia le fua mai a mai le tulanga pe o le fam dinonga ele fionga le tumita I lo ia sili o le polo ingale na sei ni mai le o le tanto ma no o ani si vaenga o tulai mai tono fam sidonga le vita Ana nafi asolua na mato na no foi le keiso e tama na tuasi ali foi le na te ia wa alu fa papa le la o malo si o mala va le fale o o to ese tu unga ele so fo sitama ia wa foi nei o yesi ana mata o sa fa ala na mato fa pe o le keisi na ole la malo silen fa papa la va ni fa leolo e tau fu ele ai esel mata o se se ta tu wale va la tau sanga pe sana mata mo le ya I bo se me lo topa na tu puai ya ole molianga la molianga e lua molianga al fa o lima male molianga ole insulting words ya po upu five ia ole mela wa foini wa failo le uma le hearing wa na fila ole u fala wele fa sa ngal fa msinonga e ba tole I ready ele tu le ele I ready la the summary of facts ma me uma fa pena e proceed ia ona fa ala ele el fa msino le fa unga pa fa msino fa unga base ile tulangan sa ele hearing ya ma ta wa lo fa be o fa unga la e o molianga ni o simolianga pe o le sote e lua masina fa pui ale ai tongi tolwafi tongi tolwafi tala o ye lima masina ale ai e tongi tolwafi tala ya o le simolianga e 21 days I tan malanga le simoli na elua insulting words e ono masina o saunga ongo masinga le insulting words e pe tongi tolwa fetala ya ai ke wa mani ale fa no fo va ya walima masina talwa na ta fiola custody ya si kamane langa moliang o le papa la malo si ile malava alendi ya ole la na fa ye masino le fa ya wa kavai lana fa salanga le tu e serve I le
i le whalipuipui. I le 5 masina lea na take o le custody. Lea na lofo ai o. Whaongala ele whamasino le upu lea o le solidarity confinement. O laua o tau fia manofo. I te tonu i o. O whainga ue me whainga le wo. Ele ai se fia fianga sa le ainga wa i whana wa stam. Ia, o le la wa te kusala wa le ai songa pasalanga. O le wa take no nga taimi le na serve as le custody o le i tan malala i lesia na mata upu le i whaleolo. Ai le mawhaia o tala mai tua. O na o lai luma o le fionga i a Rosella Pali. Ala la toa Rosella Pali. Lana mata upu le malai wa alele. Le mata upu le na. O lai apply ai ina i tala mai tua. So se ilonga lai whaile mata upu le na. Ia ona malua lea, pe tala. Pe le ai fe. O le mata upu le na mato ia ia nafi. I si tama lea. Mako kere vava vea wha. Pea iol maka upu ngai whale uru. E mako aku e sene moli a fo isi ali lea. Are maa nei e iol whautuanga lea li whamasino. O lea ua vava ai. Meila li whamasino. O vava ai atu au a tele e au. Au ngai o inga i o whai. Ma nga i ilo soifuanga i se tūlanga wale le. I sol tūla fono. Ia, o le fua i ele whana. Ua tau fo iona fo tua ilo ma fo whau ma se tūlanga papena. Awa, o le ua i e tamaiti. Ia, ona umalea, ia a ua manino. E le whaasalaina, e le se whaasalanga i toi serve o le o morianga i elua. Ona ua already serve. Le ana no fo ai tau fia. I le isi ona morianga. I le whalpui tan malala. O le pauna na ta upu na maua mai le. I le tatou whamasinonga li I Fofogamua nafi. O mawhaia na whailo atu ele I telo isi sentence na mato e pe 5. Ele I taunu uma. Ia tūlanga whaia tolo lawa e atai aula. Ia lese I fōpua e toi anga I gei. I whamasinonga ina ia mawhaia na maua ia nisi o whai unga I whamasinonga nisi o mta upu. Le rik malo whautaia le no maiawa e ma le tasi o mta upu. O le sa avea foi ma minister o le malo tausi le foto ama vai atu. Le ana sau I tua le whawhantala. Ia e ilu toi ngā tala foi le so o na lafu. Vo mea le whalawelawe le na tātou wawa ai uma ia ia le masesi na maliwai. Ai foi I la tau o fe avea I tala whamai o le na maliwa le tangatai le whalawelawe le na lawea na afia ai le sa avea ma minister o le malo tausi. Ia ai o le ua maua maile I unga. Ia e le ise e whapawhala I tua ia se whasalanga mani morianga. Ona, o le sa ia ini ngā ioinga sa ia whaia. O le ua manantu ai le whaamsidonga. Ia e le ala ngā tau ia isi whasalanga mwhewna e sau noi le tūla. Ia, o le whaiunga ale whamasinonga. Ele ia o mase whaiunga tustusi al whamasinonga nta upu le whionga ia whale umawaenga titi mai atafua. I taimi nei. Ma ua tala ia umi ase taimi o whaiunga al whamasinonga iai. E sa oe Fofogamua. E sa o atu le tūlanga leo lo whapea mai pea ni so tate o tunu sa maliu tangata. Le aina o paule tūlanga lea na whailoa mai. Ia, o manuanga. Na o manuanga I le na whaina I taawale lea na wea. Mantu o fo le na alpo ilunga I ata. O pu e fo I matu atu le upenga ta whailangi. Ia, mawhai le tala I e tu sai o le fionga ia whale mawaenga. Ai na molia lo whale mawaenga. Wha mawae mai malo na tofinga minsta. Le sai ai. Ia, umana wha mawae mai. Ia, ai te iwa awatu I o le whamasinonga. Alu atu a whale mawaenga plead guilty. Awa mantua call oi. Ia na watu le ilunga le whamasinonga. Na vasili la ia lea o molianga ia o le. O le au taawale whatamala o mafuaile manua, la taawale whatamala. La sau tali. E te ioepe te e molianga. Ya, na ioe e whane mawaenga. So o le sila na mea na fua I e whainga le whamasinunga. O le early guilty plea a le fionga whane mawaenga. Wawe o na ioe ilo na molianga. Ia lona tolu. O le taimi ale na whaatino ai loa langa driving, defensive driving. Mana tua foi wa ia tata instructor e whaia defensive driving tono Samoa tanga renga o leo leo. Wa iai tangata qualified sa awa o ina mai le AFP. Ia lewa wanga lue e whaia ia ina ia mautinoa. E te silafia o na
tau aveina le taavale le tu foi le e te mawhai ona e controlling e te no whalalave. Ia e mai sei foi o lau tiro anga i le isi tangata lai sau le isi tuana mea umwhapena. Ia i mea whapena, tau aveina o le speed, e mwhai ona alu taavale mai le mga ala. Tulanga lana, tusala o mea na e tolu, leo te iloa. Na anga ia i le whaiunga le whamasinonga i le whainga o lana, tau whainga o lana whaiunga. Na anga ia le whamasinonga i tau whainga o lana whaiunga. Early guilty plea, he resigned from his ministerial post. Malanga defense of driving. Lena fight. Lea mafua I lola ia lol fight. Unga lea bawa le upuno o take my we are wale tele ba ai fight unga just to see it. Or a discharge without conviction. Olo no winga wale se whasalanga tu atu ia te ia o no o mafuanga i e tolu e peo na e ta ua. O lea ua wa mawai lea wanoa lea. Awai e mawhai ona apalai e le loia. A whai ora loia le tu mo oe. Ia ona whape atu la ia lea wa ai le lau tele o le sol tu la fon. Ele o iei se iso a whaina. Ia o lea e solonga le lei ua toi sort out le taavale le tanga renga sa malangai. O lea ua uma ona toi teu uma mapae ia mea uma sa whale tonu. Ia ona whai mai rola ia lea o le whamasinonga wa ele le mena au mai le upula whamasinonga. Le manu manunga o le whamasinonga i le tau le leia pea o le suafa. Ma le awa noa o le tangata le lumana. Awa a whailonga nei ioi i sikama i mea lea ua umanga soa lau kule umea ia. Kai pe o lau whakoe senga i le ainga lau ma whamanu alia le tangata. Uman toi pe le fixa ta awa le malo. Ia uma mea uma. Ai au mai oi ai koe ave oi koe whalpui pui. A whamawinga oi maninge kama i mea le kiki wa so. E manu I lau tangata tau le leia. Lea na anga le whamasinonga whai unga le mai upuna whamai. I le tau le leia. O lo sua o oe malolu mana I manuia. A waile kasi se kai mie ola isko inga whalu mawainga. I le whapea la umalo al whala lave lea o le ko ia ma se ava noa. E toi mwhai into e alu. O le mea lana lea lai ona au mai en whamasinonga lana whai unga. Ma whai mai ele upu lea discharge without conviction. A wane whamawina le soli tu la fono. A le tangata e tau wale ailona ingoa. Au iai ni mea le lumana I malanga atu I whafo. A le asai ki a le record le wa avakunga I le ofisa o leo liu. Tata o mia I lea o le au ngā o le nei tangata te lelo na I loa. Malona ato mai, mo le manuia o le atunu I le lumana. So, o le mea kongu ala ngā le no uloa ia uia. Na peise e whai unga le alfa masinonga. Ai, tata te toe, o ke senda kua se kopi pēr mau mai. O le whai unga le Fofogamua. E te whamatatalau I li le tata o atunu. Ma lo wa tanga lilo mai ava e mantanga o fia le tulanga foi le. O le muli ta ia malusta ia le o le tula fonu. Le winga o la whamatanga foi le. Na ona maua lava I oe whaamawhai mai lo lon to finga. Ele ia se tulanga foi le whatatala titi ia pe ia se me foi le whamise I o kaya. Na ona tupu ala wha le tonu o sila fia le fionga ia whalamawai ngale me tonu whai. Ma whaatino ia atono le tulanga lea. Na fo sila manino I le whaamsinong. Ia atono le toi talawhenga ila se isi whaasalanga I lunga. O nei mau mea ua ia whaatino ino. Ma lilo mai ia. Ta le lava Fofogamua. Ta ua I. Wa ele istangata. Nani whai mai ia. Laulo ia le lala koe. Awe kauka se mei leo. E laku lo ia kaukala ia oi. Lai ki nganga ilo o enga kupuen mei o whapea. Sau lau kamale alwe pākengi o ia o sawa koe. Ia. O oi. Ta ui laulo ia e sa o enga so ar so Fofogamua le inga le vai ane whafunga mai Samoa. Ioi, awang ele ka ua e. Nga fika le ia loi, an mele o lo pepelo le lo ia. Ai ama ku maua leo. Makua I ka mai ele mau oi ia. O le mea lana le tupu e nene le whale tonu. Wai e mea whapenga li Fofogamua. Ia. Mai o kele kaukala se saula lo ia. Lai ki nganga ilo o ia le ngalavea. Ala fa besi saula lo ia. Mala kulo lo si lo ia fai vai. O lo ke manga o ke fai le ai kele ia ma. Alo lo ia based on instructions le wa ba koe oi. Ia. Ia ngalo lo ia finga mo finga wo ki asilo ia. Ai uma nge wa fanga so ke se fa mai. Vai en fin ko sfila pli fa mo le. Ia o sana mo sa o so anga le pusera nga.
Fofogamua. Ei. O le o langa le ngā le ni tātou. Ai whaftai le fionga ia whale mawainga. Na i loa ma sila fia le fionga ia whale mawainga. Wei e whale lawa utupu. E peia ona uwhai atu. O le mea na consider le il whamasino. Mea ia le na awatu. Early guilty plea. Io e neia. Nga kua ilma whamasino ma io e o a uno na lwea i tawa. Ia umar ngā koe whamai whaman mo le ala o ke kalia o ke fialu le a onga awe le au. Ia koe umar ngā whamai. Ia o le ua umang o resign mai ngā vea ka wale o resign mai lo tofinga. Ia o le ala e kua wha inga o whalo mawaenga ia malone manati. O la se whaasalanga la au mai il whamsinonga. La kulolo ia kilo ia i mea ia. No follow apply le mea le ka o discharge without conviction. Ia, tira tu whamasinonga i oe o le fionga ia whale o mawaenga. Te lero na o ngai tono le tatou tunu. O le ua i coach Elian e na malo o le tatou fitu le World Series. I oe. Tatou i Hong Kong. Ia, tatou i Hong Kong. Ia, o le tūlanga. Tasi ngā mea uma. Le valo na taimi le un lakpia le tatou tunu. Adu wako lo mea ia resign. Ai ngā wala vea ka wala resign. Koe wako mea le driving, defensive driving. Ko el wako mali early guilty plea. Ape le whamasinonga. Ia, o le fionga ia whalo mawainga. A lea lau tau e pale mai nei whalo mawainga. Wa le silanga mea ni i Fofogamua. Nengo ai e koe le comments me kaka. Ia. Mai sa le kakau ngā lu. Mai sa le kakau kaua. Ia. O le o moki ka. Te whamonmo le ele i oknesis. Nena na man. Na whamanu ali a whamonmo le ele i oknesis. Ia, ai ole nai sila fia ko ia lea vanua. Vai, ele ole whaapea ia tatou ai atu ia mio tonu a tatou sui whai pule min stam pale mia ma tangata umai. Ka ko whaapea lea, wange ia singa mea fo inga le ma o si ai. Le ai, ia inga alfa masinonga. Ia le li miki o le whaasalanga e o ia ona whatoa keuti lea. Ma ave le se tala alfa masinonga il pale mene tūlanga tofi o tangata lea. Ai le whapea ngā la vea mai ange i o le pusi la inga le leke ia wa e sau whamai lei. Whai e alwe se male ko whai pule langa la wa soli pula fo. Ia e whapea nā le mele i tātou li Fofogamua. Ai o le tūlanga nā le fionga ia whale mawaenga. Pe an whamanino e lena o whale mawaenga. Ua i e po inisi o wha ngā i e whai unga tala whea ngai ma le loloto le tō wha le whamasinonga. E whatutu na iai mo le soifua manuia lawa o tātou tangata. E mai se, ele ngata o lae ua umana so outlia late tu. O laua sila fia le fionga a whale mawaenga, o laua i oe ilana soli tulafono. Wa mai fo ila el whamasinonga. Ia le tūlanga e tāla whea ngai mōlo na whai, mo se whai ungai tu inatu ila fionga ia whale mawaenga e pe ona iei nei ali i Fofogamua. E le vala like titia le na o sina whamarinonga like titia li lo maiawa le nei sao noi nai. O le uto e pale me le fionga ia whalau mawainga. O le aso usila fia iei i le suia whaipule a iei se moliang se tasi e wha mao nia a le pale me le tofi o le tuma lo i le tātou uturu. O le aso tu la fono a o le afu il sila iei le tu la fono. Ia o le pale mene la tau ia ma le tātou whaavai. I se suia whaipule wha maoni e sana solinga tu lafu. Ia, a whai o rau wha maonia e la vea i laloanga wa a fo i e mua o i eile ngā luenga le ofisa o whainga pālota. Ia. Wa i se mea wa soli, wa wha maonia mai, wa isi tu lafono wa soli, wa wha maonia mai e le wha masinonga. Ia, e ilo fo i la le ofisa o whainga pālota. O le ale ko inga so tu lafono, o le a foi na whaasalanga nei ai. Pea awane i lunga atu le 5 tausanga le whalpuipui e. Pea 2 tausanga le whalpuipui. I lunga atu le 2 tausanga po le 5 foi ke la maua po la tausanga. Ai e lunga atu lo le limiki leu whakulanga e le whaamasinonga. Lono winga la. Ia, e le anga wa aia le whaipule e tau wa. E le au ngā le sui e tau wa. Ai e sui. Tai beila le fine o le traffic. La kua furu traffic lights. Ia. Lena ma wai se trick. Ia. E se sila lena ma wai se susu. Ia. Au mai, e fine. E fine e tongi saltupi. E la loi fole le lua feta la. Pe ia o la uofo foi le istangata. Na ma wai tulanga le. O lena
alau ai sea o ngaile I lunga o le laina o le tūlanga e te tau ona avea e masi tūlanga e lea ngā wa ai lol tangata lia. O ngaonga teli. O ngaonga teli. Whawhal pui pui loa. O ngaonga la. E o ngaonga la. E lea ngā wa ai loa e tau wa. Le link ma lo fa tai ia a tonu vainga na e on sila fiel tanto tru. Ia mi san tanto ia va vena o so voi le mongi. Ia no fa pe mai lola ia le e le hanga ko ia lu kongi o le pan me no lea. Ale mani no ia au la pe o tu la fo no ali lo mai. Ia e manino. Langa o tātou e man tōwha o tātou e le mea nā. O tātou whaapea, o tangata ia o le palimini, e ka kaunga ngā angelu whapi, e pa au ma angelu mo. Awane ia se mea pispisia. Ia, e lale saurutonga o na ia tangata. E tutusa o mai tātou, e tau whoiona iei, aolo iei, au lapel tu la fono. Ia, e hold a tapolai tangata ia, e tusai o le vaenga tu la fono au mai. Ina ia mawhai ai, ona whaasaina, ia pe a o ngaonga tele so tu la fono. Ia maleta lia ina fo tono pan. Mene man tua fo ia le fo. Ia mea na tongi ia fo ia isi whai ungan wha masinonga ai avela tutusi pani mini. E fo te tau e la tau, ia la tau tu la fono o le mauta, tu la fono tu ma. Ia mea unga whapena i whaasalanga, mea whapena mo sui whaikuri. E le whapea fo ia waku I kai whamasinonga. Ia o la ku mai ia, ni kaka whengai makuale ia ma se langona whaatangata soifua. Nea, tatou tu la fono, mo le launga te sia o tangata uma, ma le soifua manuia o tangata uma. Ia, ai a whapea mana ia o le keisa o le awhionga ia whale mawaenga. It's, and it's example le lei, mo tangata uma. Once I get so near to la fono, yeah, but I admit te sa. Oi, ne so near to la fono. Admit, yeah, mai se fasalanga, yeah, fia, ya le tuli, ya le fight fasalanga, fia, wa e mama. An meleo, olo kamikan, mi ale ki pepelo fa mai le wa, e sao mai le maka, e sao e kamia, e ke lo oi. Ela ikiki ase lo yeso oi e uma. Like expect, you know, expect, but kelong I make it for ya. Ai se pasila ko ai so oi. Ai la ki se lo yeso oi ai mo fa mai lo oi. You know, le vai fala ngai mo na ko fasi fala a pili fa ila le ave fa ma. Ya me fa pena, no. It's a tago na au ia ila sila. Pa mama ta to e pe ona ia le ta to soifuanga ni. Ya ona le me se fa tangata admit. Ai le umanga e sao mai ia fa pe. Ia I la wale e ke fai ai kia. E ke fai ai kia wanga nei e ke lo e va e sa e va ver con afiki ere ala la wa fa ko fa a fe wa liman con afiki le wa e so ifu mai e pe mai ma wa yo la e lima ye ne wa e so ifu mai pe na la wa fa sa ala ni fonga mo e le so o le pasi so o le lo e expect fa pe e se mi ka unga ke ku ya ele lo ya o la sila mata malo le la mi o mo lo ta to fa Ja, mole en tulanga nga fa maloli le ya vai le longo puili le pa ia malol tanto tudo le vai ngole fia le stof. Ja, wala vol sila fia o melo tu like mai tono siuta tudo. Amani no ale man tole vai ele am si toi feiti. Ele foi si toi e foi sana fa talanga foi le pe fa luma ini mata o polo fa pe le tu like mai tono tanto tudo. Le te wi si vai nga ta wi te fia sa do ye. Ja, le te lunga ina tanto filo ingal li vai ngoles. Ja, o te loala e fatatali te utato fiala tu fatai. Wa ye fo ini si tu si wat tu mai luma. Yang ka ko fero I fo de kaya. E talo si. E te faita se press conference ala fionga mul pola ana rosa. E tato te anga ia e fa ilo mai ni si vai. Ai me se tato emergency budget. E fa wai ma ia me ia prioritize my emergency budget. Tong ni tato tang whainga renga mai si mea. Ia, e tauan tato malam laman le iai.
E paulea mai la uitu ali Fofogamua mo nei as. Ma lo fa tanya avelo leo fa tau mo le toile nga fa titele ya ma ya iba to umala le au mangwe le ngante New Zealand wan to mama ya na ole no fola va fa tantali tu pola su tu lango ya to wona banga fo yo le tanto wa malo ya la ngante le ha o isi va nga umala va le so soni a wala fa tinonga le ole to singa ole file mu ya anto ai malusta io tu la fono mala am yu ton to tonu lo tanto tru te le tuolo so ifua ya mo le manto wala ale ola so anta ola vai so asam ilona lofa malona nga leimba ola balo sultino sili la le nga wala tu malona fingalo to lo mai so fingalo le ya fili lo mai vol tanto filo inga fa mo mole Ia whakataitele lawa Samoa e nau mai mo whaafonga le nitu la le fiafi o se mawhai wangata mai ai ia mo le nei fo iwa yaso a wā fo isio tātou tunuu ai vi ia le atua e loutou soifua o tātou mawhai ai ona whailoa i lunga le Fofogalame a Fofogamua seu manu Francis Ioane le ako akoa. Ai tātou whailoa i iwa yaso fo pe o tai au fo i le alofa maneanga leo le atua whakataitele Radio Samoa mo le amanoa manuia le fiafi. Soifua ma ia manuia le vionga ia lilo maiava maina vai misa le sui le tantu wala lewe peo nei mai moma e whaafunganti ila na tutua mai tutonu olo tantu toi sfulu mi rute o na tane o lintu la e wha Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Years ago, a high school English teacher named Miss Brown had a favorite student, and his name was Charlie Ross. Miss Brown was an attractive young teacher, so Charlie worked hard in school to earn his title as the teacher's pet. Well, on graduation day, something happened that no one expected. When Charlie Ross's turn came to receive his diploma, Miss Brown stood up to congratulate him personally with a kiss. Later, a group of the other boys who graduated asked Miss Brown why she had so unfairly shown her special favor for Charlie with a public kiss. But Miss Brown said Charlie had earned it, and when they had done something worthwhile enough, she'd reward them also with a public kiss. In the following years, Charlie worked in the newspaper business and became so successful he was chosen by the American president, Harry Truman, to be the White House press secretary. But it was no accident that President Truman selected Charlie Ross for that important job. You see, many years earlier, the leader of those boys who had complained to Miss Brown on graduation day was Harry Truman himself. So now the first message Charlie was sent to deliver from Harry Truman, the President of the United States, was to Miss Brown, their old school teacher. And this was President Truman's message to her. How about that kiss I never got? Have I done something worthwhile to deserve it now? They say the best revenge is living well. In fact, in the end, it doesn't matter whether you get other people's approval or not, because their opinion of you is only human and often wrong. In fact, people's wrong, hurtful opinions of you in your past and childhood may still be hurting and holding you down. But you see, there's only one person whose opinion and judgment of us is always right, and that's our Maker, who created us to enjoy a life of success and satisfaction with Him. So won't you ask Jesus Christ to forgive you for not living His way? Then you can have the peace of mind that you have the only approval you'll ever need. That's when you can start really living well. Just think a minute. Yeah.
Malina lo vepesela pi shampoo Samoa e fa van lo fa en tulunga to ile polka mena o le think bene ni no would joy family for Mirucho Natalia o le July fa. Radio Samoa. Taslima ivatol amo. Mole tele nga fo di tele sa mo le tatu ma tanga mai le Aoauli na le la si uli mai fo le ding ting le fiafi la se ngana mole to Bali i le tatu ma tanga po to ale to tai e le timi sa si la vai te to le to lo to so fu e mo le ba to ne yo la tai ofisi le fai lu mo no e le to no i lona lo fa malona le manga lo ai so man to leo e lo titi fai tama le to pena mai le sa o le fionga yali an tu so vema le polkalame o le ganga i fu faiva pa mai an tala mai tulu o le Pasifika male lalo langi an to o le wata pena mai yai le tinam tua ya Miriama la to pomari o le vahenga o telefo marui en tele la singa ma fu fuanga to le dei fiafi Ioi, ka ko e ai an wan tanga te la tu ainga e fai el lan tu lo to fiafi fai el lan tu singa e pe ona masaniai marui tele ia fenga mano longa il po anane ya baba tu au fala au matangi loto tulia maia se I fai sota sao e tu mano ai le tu longo no tao lana tupu a e tau fono lauanga I fanua ua tiua I ta ua pa alofa inai matua tala le toea ina sole alo malu faiva tautuana lo nu ainga lo ie vai tanga ula fala masi au ata lo sei puletasi ole au roma iso ama ola wailoa ole samo lava tautuana le atua lo tata iala lauanga I fanua ua tiua I ta ua fa alofa inai matua tala le toea ina sole alo malu faiva tautuana lo nu ainga siota atunu ele iloa ile fa afanu